Kaitina ole mau ua aula uina I lau Le tau loto te tele ele ai o se fefe E au solo le pongi sa I le vao e sa ili o tama E momoli Nai alato tau mawhatanga Ki alangona pesi o iuleo Ele pule ni palangi o la Samoa Ole mau a pule Ole mau la maleta ua Ole mau Samoa mo Samoa Toe pule o e ni palangi Tu mau pe mamatala Nei whabongi sa o mata Seiva ai le wha kolone Na lava e whai Tu la fono uma Mai malo au whatasi Se o ai a inga Na fai e papalangi E tele lava I na fetena I Matatu manga masani Samoa Laua manu Ua tau leiloa Laua ki alangona pesi o iuleo Ele pule ni papalangi o la Samoa Ole mau a pule, ole mau la maleta ua Ole mau Samoa mo Samoa Ele mawhai e vai na tenei a le alofa Ele mawhai, ele mawhai, ele mawhai Lauaki ala mona pesi o iuleo Ele pule ni papalangi la Samoa Ole mau a pule, ole mau la maleta ua Ole mau Samoa mo Samoa Lauaki ala mona pesi o iuleo Ele pule ni papalangi la Samoa Ole mau a pule, ole mau la maleta ua Ole mau Samoa mo Samoa Wana fai ona awina atu le polo kalame ale awa uli mafufunga mua. Ona o le lango malosi ale Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu. Lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. O le wa lua se fulu ma le tolu minuta o te ni le se fulu lua I le rifo I vainga o le awuli o le so lulu le so le tupu pe o le tātu o le lo famlanga le lei o le tāpa au sili I lunga. O le siufonga mali ele da Reverend Faa Lafitele falfatu e nari talantu ele tātu mafutanga la waki le ngona pea e o si yowi o leo. Ma lo le soifu manuia ma le langi e mabai lo o topa ia ma lo o tō mabalu
Ya o mai o le ria o le mantongo fio le aso lulu. O se fulu lua ia ia so le ni masina lona. Lua le masina o le fio fua i o le lofa. E a masuka laki mafua losa. E a mamo meo apatuna. Malawanso no telanga ia te tia mala tong mafutanga mai le tau na le lasi o le mai foi. E se teimi le mawantu le ua tau mafutai le tau ona. O fonga mua ma le polo kalame o le awoli ma fonga mua se i o lia. Ia le Julai fai le fiafiana. Nei, ia, ma lo le fai le faiva, ma lo le on sai, ma lo le tawan tai. Fa tana fa tu foi, ia, ma lo antu il ausa le vi, lo nga lo puna wai tono so se to vine, tono New Zealand ma tu ma lo le tatalo, ma lo foi ia le on sai. E langa te lea, te mama te dama te tua pa anga ma sani ala tātou polokalame o lea wauli ma fonga mua. Ma lole on sai, tiute ma whaiva lo filima ua a vatu lau bank statement. Siau te mama, siau te dia foi. Sei wha mala mantu. O vela bea ngai aru i eilo ma losi. Lea sa e whainga luenga le fia tau sanga. Ia naua maua lau pensione. Anei ele ulana ta alo. Ia, vai po ele ulanga ka alo la pensione. Ele dei fo I vai tau. Wai, ia, foi ya nice. Ia, le mentau. O nei si le fia el te mamal tina. O ko foi ko nga bala au le masengo fa lo ngi mai. Ei. Mai va ko ka tengo ole. Ia manku. Ia, o asola. Ia, ia te mamal tina matu. O le fia le me foi le lo tu pepa. Por cash. Pio lo ko ingale I mangit. Yo, ala kama, sorni. Anga mawar pe. Anga mawar pe yor kamal o cool machine. Anga cool machine e ai ko le wallet da kamal. Ma fia. Yo. Ya ko fa pe, sorni. Si fa ka li vo ila por al kimi e pa ele wallet da la kamal. Ya ai fa titi. Fa titi ta tu tama ti da ma tua. Yo, le pa ia olo tanto te mapo tu afo. Le nei vai tau. Ia wai ia le menga ka o sasi so se mea. Ia le sasi so se mea tanto te fai. Ia ai tanto mantala. Nei le mau le temi futo a mantala mele ta o le online banking. I to tono New Zealand pe fo ile tele o tudo. Fa pia mai le mau. Se ora ka ko ke fai nga mea sole. Ke wa nga uia se si tanto tupe. Ia kalma nga faila uia online bank. Na pa wala men tang ave fa ma losier ka kala kupi. O le mole me ole oka o loa online. Termina vjanto amatamata me le company el tamalo signala le ta o le Alibaba. O yele ngalo ya le ngor malo. Ia. O le mea la ko faia ko. Vai ke minga. O la foka ka wa ya e ma me yo iPhone. Ia foka e mai me nga o iPad. Yo, ole I don't know le si me. Yo le mena waku. Si wa ka waku fo I lungo nga me o ka ki kilo ko. Tolo ko ben. Tol. E maua ia fa mai ora mo ke le fon ka isela ka. Yo ko vai ko le iPad. To me isela ka fa pe. Wow. Ole fa ka nga ri so le panke ke ri me le fa ka lungo. Ye wa ke fiu so e ko ngi usile se iPhone ne isela ka. Ale va vela wonu ko no winga yo e mawaila me ma pe e siska ka se iPhone ya se la kala ole mela tu fai foi la ta ya no tango la ile mela tu fai tu ile ma pui pui o mene se vanga dala wa vili ko foi ska ka ya ki o pele lo la ka ai tu waila mi ngoi e vili la fale tupe e po loka la ka e lunga le tele o apps fa le tupe tono le ringa tuno o New Zealand vai tembile a fai le loa nei le temia nei la ka e ma fai ona walurunga pe a fai nga wa uma fai la wa la app o la fa le tupe fa te inga a fai o Kiwi Bank ya na we le app o Kiwi Bank a fai o Westpac na we le la to app en fin tu lunga o telefon ya a fai o le ASP o a mai si fa le tupe cooperative ia ma farkupe umai wa nga kasiara ka ika farkupe le ka kong yele lo yo e to fu al fal tupe ma le lanto app nai ma fa yo na tu e to mai ti lunga o la telefoni e na o e voi lava
e mawhiona e tu ua whaamtalanga i se isi tangata pe a whai ua e loto malie iai. Ia, na pauna o awala, e mawhiona ave whaatope se tangata, ngā oi le vai taimiling, o wha maunga. O le si vaenga e mawhiona whaingo whiona ave i tātou wha maunga, i mea lavani tau tustupe. O lunga o meni o whiau tustusia na aluan tu lau telefoni. E le temi aluan tu le text, o le text tau wha valea. Ioi, a leo le da e aluan tu se e-maili, whai mai. O lau piri, ngā saure e-maili whapenga i lau e-maili le siasu. Saure e-maili wha mai, o lau sala le tauna tutong. Tutong ia na i, iwa mangua kako sala tutong i tusupea al matanga alwenga o leu leu. Alo wa aia kwa i, whape, soli, e re ai ma sa usala. E le kai kai paka se lau ka avale peo le ka avale lau ka maopola. Ia, o vai atu. Soli, ele ai ari ipe ia se screenshot de mele sen mele tanganta i tia. O la o mea langa fai. E te tilo fale, e au tilo pe te sila lele. Ile i meli leana lafo atuaile i meli na. A wa o le tele o matanga aluenga ale mahalo New Zealand. E fai u whapea. .govt. .nz. Ioi. .govt.nz e mua mai lole me hanga le piko i lumo se e-mail o longa winga e kau whaabalea raka ngai whai ole mena ioi o vaenga ia awane i vave se si o tātou e ke kau mwhai e kokongi me hanga amarea ioi ia wanga wa ke ia wa aru fuanga ngā sana po whi mea lau wha alu iera ngā sana o awala nā le au tau whaabalea ma le au tau whaasese o lea ua whaavarea i nai le tōtele. I le tausanga na sei mawhai atu nei. Pei umai lata. I le fitu, te le rope fitu pe ola i titi nā fwoi numera. Lea whai o tupe a tangata New Zealand. E ngā oi e tangata tau whaavarea. Ioi, e le case level toa umatu nei, pei umala mtanga le tausanga nei. Ia po le tausanga hoi le na sei mawhai atu nei. O le tangata, e ise le tunu o sawai, o le la wana fwoi tono New Zealand. A aurkanka, o la ea rufa valea kangaka, e au mai i ala tau wha mau maunga. Ona o le fia awele tupe foi lele sosoani e se tasi o wha ala popotonga, po o se charity. Ioi, e le i kelea se pikonga maua e leo lau kamanga, lena tūla i lumo le wha amsidonga, o le ala e wha atali le teimile nei, ia le unga, ia po o le teimi e lau ilo nei unga. Ia ma o le amai maua koi foi mea ai e le whanpui pui. Ai maanga ia pe anga mai sa we vele uma pala au. Ioi. Mano makwa I whaingia nga whea. Le anga le mele tupu. O le matua to o telo le au tau wha se. Ma le au tau wha valea I le vai teimile ni. Ia awala. Ni au tātou vave iai. Ai, e lima whai ina tātou tu ua mea nei o teknolosi wha ni o na po. O lea ua sau I luma le tomai le wei le ni vai tau. Le anga a e le a apa iei ma wha o ngā ma wha taitai. E ele te mi te wha pe mei. O le ale mea rea, mea lea. Ioi, ai vai. Whai whanau. Ai whai ke kere aviso o ieo lau kat. Wai o ko kamanga ko kongi e ala ko whaakau ilunga online. Ala ke wha apea oi. E le hion makua kele au kupe siau kam. Wai ngar ka ngu mea lea. Sau lea kuria. Aruaku lea kuria. Ioi, kakangi mai lea kuria. Ai kere eiro. O lau kat ngai whai e ka longa lau la hikinga. Ia o le winga la tala nei vaenga o le awo. I ke ua umi ke re fo se whamakalanga e ngara kasi ala o kalane whai. Ia tātou mantala, ia tātou mene o cards, o fole tupe. E lea whaina lau community card. Ia e, ke upea lau hop card. Ke upale lei pea kako community card, makako mea ngao hospital card. Ia. O mempi ko siringang kahue ya kako e mo ele tau pa o na foi au nanga. Ya ai o me nan tupi cha. Tu foi la tele tu na wa faile pe meni le o le fa tonga le lungole. O se tasi o penga te fa ilangi lungole Alibaba. Tole. Ke lo wa le kongi. Ai ke ya le sa wala bla o fa tupi. Danga e pe 1.5 ele mengo kongi. Ge was so level hour for to pay. Hello. Yo.
How can I help you yesterday? Ja, en van mij. O ele fa nga inga lau ka. Fa yoi. Mai ai le masang ya inga fa nga fa pe lau ka. Fa ku ia o le kau fa kau mai ngai me ia awa fo ile ia fa me mal tana le fo. Al fa tu. Wa if so tai yo tanga tai ia fa ta wa me ia o la tu. O fa so le ai la ko pa wa la nga me ke ri fa. Fa mai lo mal fa tu. Ia le o le la man tu ta fia la u payment. Ia wa man tu. E tu tongi an tu lau fal tupe. Po o fia la wala tunu e il tangata le tau fa tau mai il olo. E ka kamuka lia la ko fal kupe le la avan tu fal tupe tono New Zealand po nga fia na vol lang. E fa mai ia le ne la ka au fida. O ki lo la mengup. Sol. Vidi sa o le fa ngungu fo ile. Ngova la gompo mana mas. Fiu e vidi. Ngar ka kang. Ai le Italia. Ya te Milana. Ele ya lu ke le lo ka ma fo tanga te tau fa vale o ngolo ka ngau le olo. Ya u fa pe wo ka violai. E fa yes violo lo se le ni lo wonto. O to vili lo fa tu pe fa va. E sa o ko. Ai va. Ko fa ku mu me ra ku pe fa wa. O ma e la fu ko ku ngi ya la se ring fa. Ya. Verka ko insua foi le ma ko ku pe nga ka kipir ko for ku pe. Ko fa ku mu me ra ka se ring. Ia o se talatuna a wani o tātou ta mala I tūlanga nei o se len. O wai peo no whaentu la sonafi. O meni o tupi. Ia e se lo nao ngā a sasi e fui tātou. Ia ngare pagua ngare me mua. Ia o le ume o le pākua o le ko inga le lo makua. Ka ungu aku malo a whamai I la ku e asi o le inga lan. Ala e kuku maka awale ngare whani. Karu kalu e kako whakamala. Ioi. E ua pule lava ye yanga ia. Oi ea. Saula ia. Siva mai se yo ufa a fiestia. Umai a. Ungaluenga. Pa a tau pati. So pelu elu mai so panga te tama oi po toi ina uma ila onde pila wali kama shawelava famole mole ai fo iselo matua ufa sina fami se misa wali tini shawelava famole mole Siva la ia ile musica E fa manga ia ila weva Aule fusia la panga E tupu ai foi o se misa Au manipu Oi mafuko fote au manipu Oi a winga fote au manipu Boom chicka boom papa ooh 5, 6 kilo low key no Kayla record yo Son of the S-A-M-O A way night and day For my people the Maro people the Ausuie Oh my fight yeah yo my la ia Vika let's go Siva la ia ile musica E fa manga ia ila weva Aule fusia la panga E tupu ai foi o se misa Ia I fo I se fafa finge Vai ma soa fa sopo moa Wali kama shaua lava Fa mole Pe ia I fo I se fai lele Fai sana sefe fa lai pankeke Wali sunga shaua lava E fai lau kama Siva la ia ile musika E fa manga ia ila weva Aule fusia la panga E tupu ai foi o se misa Siva la ia ile musica E fa manga ia ila weva Aule fusia la panga
ai foi o se misa Victor Kauma kas futialo le pese wa fagoina Sons of Samoa. Si vala ia ile musika. La ving toleni, tole wa faingo fio na foi. Ona puina ia tato pese. No, wa faingo fi o ma faifo na pu lunga lo telefoni fe ave. Lo si fo fonga. Ona avele o ile tanganta ole fa ile mena o le mix. Ia po le production. Ia na te wina lo si fo fonga. Ia ona sawele I tu lau fatunga po lau pese tu I malau MTV. Kukusa nele ya o lo Michael Jackson. Ia ai ye lona. Ole lona. Ole pat I le fa Britannia. Ye le taimi. E te tauena e pese fu ile le lumo tangata ile ai am se siame o ye duatu. Io. Ia a faiala o la nama tua tinga ina le masingi fo ile le production po le fale po e pese pu e lo si ufonga matau teutu. O lona winga, a e pese lumo tangata, a ye le me tupu. Ia o te leo fai antu a mea o pai po la fai, o leo te fai atu. Ua fai ngō fie mea nei le nei vai tau. Ia mau te mana tua ile au fai pese sa o pese ia la tu pese ia sola. Leo fai pese le au soi tōrua, mai Amerika. E whae ngoi ina o le mili vanili. Ia a wha Samoa, o mili ma vanilla ice cream. E va aima o ke lo ko ke le kako. E sira fia fo e le fionga ia pa o Pinati Williams. So sia la whanga ni vai tam. Ia mili vanili le on te whai atua. E usua le pese fo I leli. Blame it on the rain. Yeah, girl, you know it's true. Oh. Yeah, go nga pu esa pese so. Au si nga ponga fu ia pu esa ka pese ka kikinga inga fu ia au ko. Ele winga la utana. Wa leva nga ka pese ka va aia ku ia ka siva la wari. No. Wa manga ia. E le me tupu sia wari. Ina ua whaile la kone seti. I le vai taimi o le CD. Le vai taimi o le CD. Uma lo le kaseki. Ia po le tape. So o mai lo ma le CD. Alu le pese le awari. Paama mau le CD. Anga mau le CD. Fiu kanga whanongo leo le awari. Nga le memu wale mea lai whai. Nga le memu wale mea lai whai. Mawa I lo inga. E re ola ue o ngā pesi. E kusa e sea ka ngā kai usua pesi. Ai ngā pau wale la mea lai whai. O le memu. E oi. Nga le memu mai a makua ka wale ia I pesi ra awari. Ke whai aku anga o mawanga. Ke aru koe wha fo I e la si di mara ka seki. E oi. O le sao na o le teknolosi whani o na po. Makaukia. E le ngantaila, ua whaingo fie. O na mawai se le ni alo pe pese o le tudu. Tu sa lava pe te usuina le pese le stangata. Yo. Waso la sa tau whanoi. Ia sa whaile malienga. O le vai taimine. Na o na tupu lava I lunga o le YouTube o easy platform si wa le nei vai tau. Le pese a le si tangata. E maua langa sailing. Ko e maua mara sailing ia lau sunga. Lea ua toi usuina pe toi langina. Ia lea foi whantunga. Ia au ia. O se mea le leitele. A wai le nganta ua toi whawhangu mai e lea whantunga. Ai o lai maua I le sailing. A le tangata na ia whantuina. Mai ia tu sia fo le na pesi. Marakana le si do makua. Makua fair and square lea. Ioi. Wale fair and square. Ewa mai fair and square lea le mea le wa ia le vai keimelangi. Ia, alona winga, ia te tau na tātou manta lai so se mea. O le mea ngai whai keke I lo fia pese. Ia wa, ka rua ku ngei, I le mea lo karaoke, ka whaalonga ku so le mbangi. Nga ka pēha le reverb avai,
a o me ka ke van ngi wika o le joy is fulu ono minuto ntale o le tulai te se wala vanga ia la sanga aka I fe ofisi le voreso anga I tanto forfengal wenga anga I ko fa fo ia mo meo ili mo me fengal wenga ngan ko wo mo an salavan tu ya luz ya fa before ya le sunga le bikopo ya tu jamba ya por fionga ya te maki ale ma to mahina ele Manhattan tu jamba ba lole au solo o yo le valentine so ki yanga lo ya polis really li mas futala e te fiu te tau mafa ele ngantile e umana tau mafa ia ona e sa ale fa fianga le tu jamba ben ina le fonga le sang ele Manhattan o le wa fo ina nei o le tu jamba Manhattan ina la vai fer Mount Roscoe ia nga yo ai si wanu sa valentine ai ali mo sa ka valentine o ke lo nga ka nga yo va ile ka wanga mo ko nga sa ka valentine di le afi e wa manku e ku ila ko mala ko valentine ia e foi la mal au fa fa o fu yo ko va ko yo lo se e sa o ngo wa ye o lo mala ko manga o fu mala ko manga o nga sa ngo va ya o lo yo ki fu le lo mingi me ya o lo yo ile A whaialo sa ili se a onga a mata molo walo. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao I sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Jana whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatau ai au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. E te manao e maua se lumana I manuia o la wā tali I polo wā whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina inga ngana a le Pasifika I le NCEA, STEAM, ma le waka ama. Maua fua o fuaonga taile aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Tasi lima iwa tu, amo. E o whalu whatu I le angare mai peo le tātou lii I le ngate lau o nanga ia e me se fo I la vasinga o whenga I mtātou ia o se mea lau whaafonga se whapoponga fo le neo le tātou por kalamba o le lui tau mo oe e peru e lua lona whaupu mua mua e peru o tau po e lua whaupu mua mua whai mai o le mea le tatau ai o nā tiri ai o na tātou nau I mea o tātou whaarongo longo iai I nei te ai ai tātou o le mele te tau o nā tiri ai o na tātou nau I mea o tātou whaalongolongo iai. I nei te aia I tātou. O lau tū o le rui tau mo oe. Aua te manatu whaatea e lunga I le upua le atua. Aua te manatu whaatau waa I le upua le atua. E whaakolunga whaoso so inga ki a polo Yesu lunga le maunga peo ngomori mau iai ia le vai e vangaria o mātai o. A le upua le kasi o le manatua pea, e ao ina ia manatua pea, o le upu le Yesu ua tūsia. Tūsia I lea, I le upu a le atua.
O mea umai ana tali atu ai a Yesu i ki apolo ma whatosonga. O mea ngā kusia i kongo le upu. Kusi ka aiwanga le kusi mai e mose, ma pelofeka, o wha masingo, i a makangaka unga mua muaku. Lala ane whaitau masu e ai Yesu, o ngā malama ila ia, e iei le maro si anga le upu lea. Me wala le awane e tia ia, whaitau ma mana tunati ei, mana tuara tala al whaisalamo. Read and meditate upon the word of God daily. Whaitau ma mana tunatu iai. E mawhainga e mankua kusia isikanga kan kusia. Me o aka ki whanga, o kala le vavau, ma kala wasola. Ai awange i ngalo ia ke oele upo le tua. Awale whainga e whakongu inga le anga le anga e alu ese i le whamaunga a kangaka po muaku ya kako. Po kala anga orko ngu umarko a inga marko ngafa le ai. Na ole upu a le atua e mawhai ai. O na manu malo ina se whaafitauri. Whaato i lalo ti apolo. Malo lo se mai. E le ngata uo le upu leri. Au o whaatasi molo whaato tua. Aua e te manatu whātau whaile upo le tua. Iai fia whaitau, a mana tu natu iai. Ono le swafo Yesu. Amene. One more to ina, I open a fia. E non le sapele, il loto, come malia tu la vai. E te leo aloha. Tawatu ai panga ua ele la ngona mai se mea whaingata se mafutanga ato e mo tusia
There here boy if I mo tayala There here boy if I mo tayala Jalavan Twinshi Uso ya Richard Parker eo antuk no la vta mo foi dai no na fuala au dai Melbourne Australia le dei foi vai ngola holi tolungan twile polokala lo itau mo o e ma o mai tanto uma mai ya pastor Rolani Mikael Leota Moses si fa poponga ila wo ya tai ole besilda na mo le bada mo yelu so ya Chala Smith e fa pele ona tai dat mole folitua ya Daniela o le falitua o le fionga ya Misa Henry Leota ua fa ilangi le folanga fa mai se antua ile ngango le tua ya o le falitua Daniela manai o lualo ya ona ole malanga al maliu le ontia pa yentula au fa ma fana o le tampa au sili nga ina ia maua pele lo tutele ya te oe manai lualo ya e fa malon toi fo ile fionga po ile tofa ya au matangi loto tulia o le sunga ile li pulena o le fale tulimi yo oka le tua maria tulimi e mo le fale o au matangi e umalonga ai laka askurimi mai ya loto ya onga ingolo le fala au la vanga ing fala o le so voi o le fa madan twaile aso soi fua o le vionga ia su tole afo tu loma sifo le aso o lo fa madan tuina le Samoa malela lo langi a toa ia malunga le vante te ia manu ia telelo wa soi fua sua ia manu tuania fala au siu tina fo ia a fe wa kau sioki le sapala o le la como foi ya malo antu le sunga le pule o le tasi polo arona ia male pule lungan tu la na pule ia el tu ya gria ina North Brisbane ia mo tu male ma tu male di vango la wo ia manga ia ko fo me ia asio nei pa asko kwa o ya they get like you got a girl me oh my they got a girl all the heroes down the bayou. They see Vaughn, the sweetest one, me oh my you. Jennifer got real epic fun on the bayou. They put dukes, found new places buzzing. The game folk come see Vaughn by dozen. Dressed in style, they go walk wild, me oh my you. Jennifer got real epic fun on the bayou. Jump away across this pine and feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my share of you. Take guitar, feel free.
surfing down, get in the field, and you catch all the thieves in the bayou. Sweat these mountains by bomb, what's needed? Set up the gun, we'll have big fun down the bayou. Jump away across the pine, fairly gamble. For tonight I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for joy and the gale. Set up the gun, we'll have big fun down the bayou. Jump away across the pine, fairly gamble. For tonight I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for joy and the gale. Set up the gun, we'll have big fun down the bayou. Set up the gun, we'll have big fun down the bayou. Set up the gun, we'll have big fun down the bayou. Malo fo fonga mole on sai ia fatalo fatu tapo ai ngale tunu ile ne fo tila le uli ia wa fo tala mo la fa fonga mai mo atu tala tumua pe vela fela fo inga fa ma vai ro visa silo toi fo malo ina ni sila ta pa sa mo fam tala winga le tau fio sitien sa mo le Solomon ta longa fiangor fatu Jordan mai lata na toi titi lava a fa mu tlia ile tale ni ta alo a le champignon le Super Bowl fa bayan e fala telino ni tala. Ta faina fitena inga fai pula le parlemene ni sile le tulanga so fu malo loina i se fela flo inga fa pito i winga i le fa ma vai telo i nei o tama tai o se sile so fu malo loina ni sile fe pula i machi apa ta fa ma vai fe pula o so se sile le spraying to wine muriane fa ma ni Dr. Nicholas Jones o le fa se ese foi mal to fingo fa tono so fu malo loina mo tanga tele tele o ia fa ma vai e murmuri mai le whaamatala le ni kom sino le po malo loina Lester Levy ta faile rominga ale The Post e manao i so visi sile faia ni whaatinonga na ilole na ole tusi iai ta pae pātia le leipa ile zona nafi e se pela po inga whaananati dei meu tupu mai ile tusi o le lato whai tionga ile ngawhai leo le whainga malo so whaatasi ma le whaatamo ino le so po malo loina Paria pe ni henaro le leipa o le mea wai loa o le whaawau le whainga malo o iei nei o na suia ma wha ma masingia. Ia ta inga so i fo maro loina le tunu, ma ta atia ai ini fevesia inga. Ma ia ta wai, o wha ma mainga fe pule ai ma Dr. Jones, e na ore to olua ia ia to finga maurunga. Ai wala tu loina, e tere atu isi to finga so i fo maro loina ua mai alama no tumuri ese mga anuenga. Paria henare, e leo kea ia whainga maro so whaatasi ai pe ia se whaalolo i tangta whainga anuenga. E langolango ai ta inga lelei. Mai ta wai o fa nga ina ye pule ai alo fanga ai ina o lau tele le ta ule nga ina ele ngata ina sa manatu ma male ni kom stina ya pule ai asa ye fa fo isi a wala o fa lau tele ina ma le timer feilo inga mar komit filiale par menen e fa o ya tu lau fa li poti ma muso e fa isi tele no nga na ila o e langolo ngoi fe pule ai ile to finga ta wa esa faria le minister for so fo malo lo ina Simon Brown pa fai ala vai pulea ina na fai unga fa ma vai mau maritalia ino fai tonga sa fai Brown o le parti lava le leipa tu ia o le fai pula le Greens humana Linden sai falia o le fa ma vai fa pulea o le Lucy tele le na matanga len ma ia ta umata nga ia ni komsina i le fa ma masangi ino le telo le ngalu nga le lei ta fai fa pulea mo na tingata ai ta la ngatu lunga te mai tai sui a te mai tai o sui le parti le te parti ma ori te pi nga rewa haka le sai ta wai pe oni tulanga va ai nei o le nga ia to le matanga luenga o sui po mama ma lo ina le ma lo ile tuto tasi o le privatization o faria le matanga luenga o fale le ma lo le kai nga ora o lo tu sai le pata pito ia ai ta la fo tu per tonga fale ela to te le lopo fe la nga ia tinga te mau tonga tuliesi ile mana na o tala noi fu fanga mo to tongi tongino ni e talafu ta fata o to le matanga luenga i sumbali lu mai aso pe te pula e mo fai no ia la fa ingo ai talafu tu per tongi mo fale o tanga mau tongi ai mo te mine o le fa mangalo ia le afo le ai talafu i se tom fainga e mo fai no va ai talafu tu pe mau tongi e to tongi
Au fa peo na so ni nei swinga I so tanga te mautongi. Ai oisi. E mo pera te ia I mari fatu le ese pe a fai lea. Ele ia se tau mwhainga moni e toe tongi ai tupe o I tala whai. Tā longo ai e reo viso silo le matanga rungo whale le malo Matt Crockett. Tā ia e wha moe ngore ka inga ora o le lua afe o tanga tolo o I tala fui tupe mautongi o whale le malo o le silia marisuma le lua vai aso. O le alatu tali eina lea offer wha mangalo o le afa. Ai ui lea a whai e le mana nao e whiutuna inga I puakuanga mo le toe tongtongi o le e talapu o le a sairua ina loa ala tu whengainga mautongi. Wa mai ona fatu ese il tai tai pati le ese David G. Moore to mwhainga avina le tava le stipio le Land Rover I lungo le stip o le Parliament o New Zealand I Wellington. E pe ona whai loa le whongtala I le Parliament Terry Brownlee. Aria Brownlee o le ale whasaleina le Parliament I Stimo mo na ngā yoinga ka tau mwhai a pe tai. A iei ni moni anga I whatu ai o le melena le o le whai. O le so fua sa tau mwhai ele te iulo le ete ave le stipi lungo le stip o le Parliament. O se vaenga o su ngā tupe mo se no whanga o su ngā patu. Pe tai sa tau whia skula tipe o na sa I whalia. E leo iei se whatananga ar whongtala I le Parliament. Ta whailua Brownlee lo na lefi fia tele lenga I o ngā stimoa pe tai. E le se tu la fono le a whatanga I o na tuinatu le mata upu. I le committee o le Privileges Committee. Ta ia whautua I nai le leo le tiuti a le skula ti sa whaia. I le tau whia leo lenga I o ngā stimoa. O whainga malo sa moa ma whainga malo le Solomon na woi nei si tūlanga o se vāpa sue malo ele mana o mia. Te luai le whaamatu ina le pūlenga o whemalanga inga horiara. O se whātununga e tau fiesi tangati tenio sa moa. Ta avea ma whaamasino le tauwanga tau sala le Pasifika ma vau iai mai le tue tali watu sa moa. O le ia tau o le sa Jerry Brunt o le iso whaamasino e tolima mo le tauwanga tau sala le Miss Pacific Islands pageant o le rawerufu lima. Esa foi ele Solomon e fa unga vaso. Ma o nga tu tonni ia fe vestia inga le mai ai o fa palino le tau sala sa manu malo. Le tau sala sa moli Tara Jeremia Allen. O le ia tau le star se lo ia ma fai business fai fa den malo. O lo ia fa fitir se mese se sa ia faia. I lo na longo le vai ngo tala le in debt Solomon te rapea. Ele mo sona I lopo fea ngai ma ia nei tu inga. Ai tu se mali pot le vai ngo tala le APC o tawai. O le ia tō le sā, e leo sā saia ai o lo nofo pese no whanga wharo te whale. O le mata o whate tele nei, e na o tā pāi e le malo sā mō se whamarinonga mai le atu Solomona. E se whamatalanga o whari ai le malo sā mō, o atu tāo se ngaina se whamatalanga alo ia mai le ofiso le roia sire le malo le atu Solomona e sai, ma le tūlanga o si o mi ai le vā o ia, o le tūva ese o le ia tō le sā. Ari e le vāenga o whamao poina le tauwanga, Ora foi esse lá tu fam talanga ro ia se te mielo to e mau. O fe e tata le Pasifika I fuanga President Donald Trump. E toi fa foi uma mai foi tau se lau se lau tanta Pasifika no fo fa sol tula fo no America. O no fa no lima taita inai. E fa tu pro ia no numero tanga te tu e tipo ti mai e ia fa mo mongo so nga tula. Pono. Sa ma tu ai fa mani no le Trump. O lon ta jinga e ia o le tu tipo ti SLA o le fa tau o lon tau la inga e ia. O le toe tipo ese lo fai tau miliona ma miliona. O tangata no fa sol tula fono ile tru. O mai ala mana amateina le elana fai ngā malo le fa tinonga tele. Le oi wane ai ile sa sai ma tipo ese o tangata Pasifika ya fiai. E au fiai le tasi te simba le 5 miliona o tangata o la matia le tipo teste. Ile silia ma le lima se lau onsu tasi o fiti. Se lau lima tasi o tangata tonga. Lima sumar fiti o sta mo se lau ono tangata ni sila. Lima tangata Papua New Guinea, tai tō tolu mai le Solomona ma Kiribati, tō alua mai French Polynesia, ai tai tasi mai Tuvalu ma Vanuatu. Ai pe tai, o tu singa ero whamanino ai, ia vaenga ai po I tu ai ngo tangata tipo ese o api ai. O se tūranga o popole ai tai, o motu le Pasifika ai api ai tonga sa mo fiti Papua New Guinea ma le Marshall Island. E pena ua amatalava o na le mautonu, I le toe whafo I ato, se numero tangata e toe whafo I ato, e iei sori ngā tula fono. O tō telo I la tōu e iei whaasalanga mātu iai tō tanga mpwala o whataina, mana whātu pevesi Amerika, Ausitalia, mani Sila. O le pāre meo fiti si veri rā poka, tā siasi atu Washington e DC talua nei, tā ia la ngāne ia tulunga, ili teimere la pelo inga ma 8 case, li tei whono le koni kelesa le whapare tuyo motu o le Pasifika. Whaaria e rampoka, o le tō telo tanga tula whono e tō e tipoti mai Amerika o lamati ai, te saonga le mū, I moto o le Pasifika.
Ia taro ta longa o Jordan mai lata sa ia whawai. Ina se talango se urua tangata Australia ta aroma manu malo o suanga Shampiro o ka pifa Amerika le Super Bowl. E pe tai. Wangi nei. O se apianga tunga ilu na fatu sa tu i titi lava wha amuta di island talin ta alo ele amteina. O le awale Philadelphia Eagles sa la tu tu i tau ile la tu whai ina le Kansas City Chiefs. Ta ia ili suanga Shampiro tau sanga rua maru tolu. Ili tuma wina, tama wina leo le la tu mana malo le Super Bowl le tung fuar fast lulua, i Caesar Superdome in New Orleans, Amerika. O mai lata sa tele na sao, ili sao atuai, o le la tu au le tu na Shampiro tu sanganei, malona sao tele le manu malo le Super Bowl doni tu sanga. O se manu malo sa whainga tau na whaali se le ngono le tamata alo ka piliki mua i Kalapu, ale Rapids, ma le Bulldogs, Australia. O le matau tio le pui le laka piliki sa tau iei mato i la tu e au tilo ina te mata alo mo le laka pifa Amerika. Ma au ina atu ai lo le porkalame le lua su fa mo tamata alo e kuru falu tu sanga. Every time. O se faale e tonu sa tai ei o ieri spumarfito an te sanga. Ina o matapongia se taimo tole ninga. Ai le a mataina le tamo sanga. Mana nati atu ai il farmai. O ina sa ilo ai e ei faale e tonu na fatu i aunga ua ilo ai o le Wolf Parkinson White Syndrome. E mo mi ai se tō tonga e whaale le iai vae ngona whatu. Ai o sei tuare le iai sa te o e talio re tā longa fito a maere su mani balu masina moni muriane. O foina lo iai se kona kalake e le kala poliki le Rapids na peitai. Ta ia te ena ai manao e turi lana tā leni ta alo ile NFL. Ta whiriwhiri ar poro kalame whaavao malo le NFL. Ma le lei e lana ta alo ile rakapifa Amerika sa mawhai. Ona seinia le Philadelphia Eagles. Se pe ngai ngai valu milona tala i le roa female lufululua. O le tamata alo le Blues ma le All Blacks e masani ona le tau fio na manat pari a rie koione. O sauni une te te whai tionga o sauni antu mo le ta alonga e amtai le whato sino le Superagapi Pasifika o le tausanga nei. O le Blues o le ata alo ma le Chiefs i le malai i le tāki le polestonai e toe whaalua ai le ta alonga le suenga Shampini sa ia le tausanga umawai. Ai uleo Ioane pe ona be masi tamata alu o tele e talo nanga le teminei. O ia malama le tulanga pe ona ia tawai o sei tu e le ai au tapai. Ia le tau le o vasu testa longa foi tori o talo ai mo le o Black. Ele o le leilo ona longo ina le au tapai me tonu a wa anu le ke manu e tu fa tasmaia. O le ta langono Ioane e fa tau au tapai fa le o la tu langona e winga ia te ia e taimi atolan talent alo. Te tūlanga le nao vainga au tā pua ini so teime peona i whaari ai na te lea mara i ein foi. A ua lava le teime ua ta alo ai, e na te iloa, le iai leo ni whae tonga, e la te iai. Manuel nei a ongi, lava pere toa maron sai, so i hoia mo ni aso. Baby, lovai! Hey! Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona ole langolango mai ale Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa, ono. Wel, we gaan heel tijd totaal al het touw, maar le sommige zwaar taai. Femelo official wa een touw le zo lang le touw. Zo willen we die toe zo te is saif. Zullen we dan bij die toe zo te is sifo ile neja woli. We willen mo ook kilani le soilos fulfitu tikeri ma lui le po anane. Se fulu maleono tikeri ngoto le lai le lus fulu midute e te ai le valu ile po anane. Alo venga mala so antai o so anele la ile toe se fulu midute ile tu la e fitu ile taiao fama ye langi le leile tau e pe matele ina langi le leile tau se i vanga dai da yuanga ono to ulu va solo ai ile awuli antaiao ba tele li tu i sonte ole a aio au kilani e angi malu mo i fo i savili ile awuli antaiao Talvan tu le malu le tru o la lama papa au lo tantu tru i sa molo venga ni le talo le tau mo o to Winga o le tau, o ang susua sa vili o le vaito e langola o fiti ai Samoa, mai au mai au ma timu e haa fiai le anturu o inisi o taimi. O le venga mo le soe o fitia se vaenga o le langi au, ma nei timu whapea ma nei wila, ma fai titili e ono iai i vaenga maululunga. O le venga mo le so antea mo Samoa, o le ante ulu vava solo ai timu wha solo ina wha tupula ia timunga i taimi o le pō. Ioe, apea menito timu mamantou, ia e vantule vevela ma auto. Tala na o le tau e pe ora au de maile lo official va in tau mo lo sila fia.
Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Orualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Radio Samoa. Taslima iba tolu. Amo. Fale po
Malia Wayno le fantunga tuaina ani seto fale moi le difo I vainga le a woli fa tenga tia se uli malang lefi mo antato telefo e pe ore fa fonga tu yai maua le toe audantu e le tu lai lua I le awo le dei jamne o lo fa tasi mele sunga I le li pula le to malang danga ale ka for you talo lava and good afternoon, welcome to the program Rick the Man. My dear friend, how are you today? I'm very well, thank you. I appreciated the rain that came yesterday evening. Did you feel the coolness yesterday? Tell me about it. All my cows were happy and the sheep were happy and the goat were happy, you know. so you know, I live on a farm and I do have different animals, you know. So as soon as the rain came down, you know, all the animals were saying, and praying, God, thank you for the rain, you know. So that was amazing, including myself and my children. That's right, man. Oh, my goodness. How hot has it been this summer, Rick? Man, it was really, really, really hot. But I tell you what, we as a human being, we always like to complain, you know. When it gets cold, we're like, oh, we're missing the sun. When we get the sun, we're like, oh, we're missing the rain, you know. So I guess we just have to thank God for everything what we get and what we don't get. That's I guess, right. My dear friend Francis. That's right, so, man. You know, on this beautiful day, best day, you know, in a summer afternoon to sell a car, and that's what we are doing over here, my friend. And I tell you what, we have got some great specials going on at the moment as we speak. We have got some new car vehicles which is arriving literally every day. And I tell you what, we have got some great pricing which we have done it in last few weeks. I'll give you an example. 2019 Ute. Usually, 2019 Utes are usually over about $40,000 and whatnot. Right now, we have got it on the yard, a 2019 Ute with aftermarket mags, this, that, whatnot. Looks amazing. For under 30K. When I'm talking about under 30K, we are talking about repayment of $160, $170, you know. And I tell you what, it has been so hard to get Utes for under $250 in the past. But nowadays, even some Utes, we can do it for about $150 weekly, you know. So we are bringing, you know, the cost of living in New Zealand is going high, so we are trying to make sure the cost of cars are going down, so we help our customer, you know. Also, the most important thing is basically we have helped so many of our customers without license to own a vehicle. I must say, without a license to own a vehicle, not to drive a vehicle, because I tell you what, sometimes what happens is we have got kids who wants to present cars to their parents to thank them for giving them everything, you know, and whatnot. And sometimes they don't have the license, but they're working full time. In that situation, we were never able to help them before, but nowadays we are able to help them, you know. Even if you don't have a license, but you're working full time and has to be a clean credit, of course, you know, then we can get you a vehicle, and any type of vehicle. Matter of fact, I mean, we have had customers who has even purchased expensive vehicles, I mean, like Utes and whatnot on no license, but has to be working full time, and you should be able to make enough money to afford it, you know. So that is one thing. Also, we have started to get SUV for under $100 a week. So you can get a SUV for $99 a week from Cars for You, my friend. So we are bringing the prices down, slashing the pricing down, and don't forget the referral and the cashback is back again, my friend. So if you're looking for referral, if you know a friend who's looking at buying a car, bring them over here. They get a car. You get a referral of $1,000, which is amazing, you know. And cashback, of course, if you want it, come and tell us this is what you want, and we can possibly arrange that for you as well. Man, that is a lot to take in, Rick, this afternoon. Where can the people come and find these great deals, and how can they come and find out the man himself, Rick, at Car For You? People can give us a call on 0800-227-4968 or simply come and see us at number 298 Great South Road in Manurewa. And when are you going to open up your farm for everybody to come and have a look at your animals, Rick? Yeah. Soon it'll be a zoo, I tell you that. Oh, it's good to have you on the program, Rick. Look after yourself, and I'll wrap it up for you in time one. Thank you. Bye-bye. So if you are all sunga le pule na le tau tomla udanga le Car For You. Surely.
Ma tau tia le tau ali o pe meni ali o le vai so piki apu o le car for you. Maua i dai le lua I vavalu Great South Road I Badu Rewa. Vala au le ovalu se lau lua fitu, whaiva o na valu ovalu se lau lua fitu, whaiva o na valu. Ia le la tulu Maranam whaiona e vala au iei. So ili e susa, I le rifo I vai tau o le tau sanga. I le tohea e yoa o ngā le whanau. I tofu I antu I ngā le wenga. Pe o na tau si ai o tātou a inga. O I le vaenga lo ke vai e koe lunga I. Whaatana vātu. Ia o I le I whawawina Danielu. Whaabefo I a pule maliko. Amelia whaamon tano whae si jiri toi ina ia Amelia. Oi si. Hello Amelia. Oi malesile I alo wantu wai lava, alo wantu wai lava. Ele tanto fa malo le na samui America Samoa va talo fa tuai ya toto malava I America Samoa so se afioanga so se pito nu so se tu malo America Samoa ya fa malo tuai fa to ele telinga ya lo titi Marcelino Ioane ya ole tufunga lo fa belo na ia fusia ya tanto futasi awa fo I tu unga lo futasi ole tuto tasi le tanto malo Ia po le fu an tanto na I America Samoa I le masino a perila ma lo ali le au solo ia ma lo foi le on sai I ngā ruenga toi a manta le tina ia pa le papires ma lo ni ko mai koe ia manui le la ki mātou nei aloha atu o ile si le I matile ta ngō fie ia fa pe fo ia lona lote ia sina leo ia mo tu male ma tu male divai ngola o le tu fa o le radio Samoa tasi lima I va tolu a mo o e ko fo I ko fo fa ngā wenga po la ngala va ki fia mali I ngā a inga 6, 5, 1. Always in a
Mai olo sa ili se a onga a matsa molo walo. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. E le whaingofi ala toi fwy anto whanau ia onga ona o le taunga tau le sui fuanga wai nei. Ai o te pera ina e le Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lautala cash e se fulu e se ina yaso for waile te tasi e 5 whailonga ta I 5 se lautala mo risila 5 whailonga ta I 5 se lautala mo au se talia la fone lonsa top up lusu tala pe siliatu mo soga varoa I te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le digicelpacific.com Sekia Digicel Tala whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaataunga I Aukilani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tala whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Tasilima iwa tolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Mai le tātou Paul Kalame o le nei fo yaso le areto leola o te fia fo I whawhailoa I te oe ia ma whai ona whaafonga ia ma mai moa mai fo I tātou Paul Kalame le nei o le nei fo yaso. O le momono fo I ngā tupu luas fululua le whai upe 5 e whapea ua whai atu tā vita o Solomona lo ua tali o le tamaititi ma le vai o ia o le fale fo ina te whaia mo Iova e te le ma mawalunga e tāua ma matangofie inu uma o lea o te sau niuni ai o na sau niuni lea e tā vita o mea e tele ai le ioti o ia. A le upu mo o na sole nei tā pena le leunganai whalea nganga o lo tali. Se upu tā ua tele mo tātou mātua le nei upu whamalosi. Ina ua manao ia tā vita na te whaia le malu fo ile na e whaia mo le tua Yerusalema ua sauna tano le perfecta ua whaia tā vita maana ia lo manatu e whai mai le tua e ke le whaia le mele na o le mea le na ngā luenga tele na te manatu e whai e whaia lo watali I lea e ngo ea Solomona pe a mawai oi whai mai le tala ua iloa tā vita ngā ke le whaia le ngā luenga tele lea mana iloa foi o se ngā luenga tele ma whainga tā ma whita le melea o le awhia ngai ma Solomona lo na tari ia le lana e whai tau atu nei le tala le whai mai o na sa uniuni lea e tā vita o mea umalawa le whai e le whale lea ai le ioti o ia mana ia tele le manatu o le nei ta maa ia whai mai o le mela tā vita na whai o sa uniuni o materials fo ile whausia i le whale tele I rongo mo le mele almanga ia kelo o tā vita la o lana mena whai o le ka penga o lona tali mo le ngaluenga tele ai lain mata upes fudu valu le mo mua le no whai ngā tupu o lo lisi mai ai ia le mea tā vita na whai I le tapenanga le tā vita e ke vai le mea ka vita na whai o le alu lea o malo te tele fo ia sa o mai fia tau ia sa Israel ngā alu ka vika ua tau matunu umai ai vai le kele I o malo na tau mata vita a le mena o iloi na whai mai so se malo e tau mata vika whaia inga ia ka whasia ka vika ngā tunu o le mea la tā vita whai
e au mai uma e ta vita le oa e mai o le auro ma a rio o apa me mea a e au mai e ta vita o nga avelea ua whaaputu le oloa i Jerusalema kau malea malo e a malo ka vika au mai le oa e le ngata ina whaaputu e ta vita le oa i Jerusalema o le oa lea o le oa ina ua maliu ta vita pe eva ai le whaingo le whale o le oa lea nga whao ngā e Solomona e whao si ai le manumanu wa il mana ia tele nei tama e me le si me banga ia ta vita na fai a su e se tupu sili ona te le territory nga ia pulea i le vai tau makupu ai o le tupu lea e ngo e Solomona le tali ia ta vita ai a su e vai se tupu e sili ona file mula na no fo inga e le ai se malona o so fa ia o Solomona a le sili la e mafua mai fea lea mea kele le oa fausia le manumalu e Solomona file mulo na vai taimi e mafua mai ona o le ngaluenga na faia e lona tama o tavita so o se le songa le leifo ilea mo i tātou matua tama mai se lava tama o le manuia ma le file mu o lau whanau o e tau wina o e vai asolo i a tavita na i a tau wina tau e tele mo le manuia o lona tali le tu fa le nganga o lo o iai le fili o satani o lana mea fai e taket a tatu whanau a matua tama a o maua le ola ma le malosi i lo vai tau e ke le lau me fai e ke fight ma e tau mo le ola o lau whanau e le ngata i le lumanai fa le tino o lau whanau a o le puipuinga fa le nganga o lau whanau fa pei o na faia ta vita i a Solomona o le aonga o lau whanau i le tu fa le nganga o le mea ta ua lea a le tama ma le tina lato te puipui ai a lato whanau le tua fa fitai a aonga lei e te au maia mo i matou puipui matou whanau ta pena matou whanau mo lo lato lumanai ai le yo o mai le oti ia te matou whapei o na whaia ta vita ia Solomona i ia o Yesu. Amen. Mama,
Now le vina record til le vangola woli ma se tasi o vi inga le tuo masidia ile to tele e tolunga toile polokala na le arito le ola fa tan tu ile sunga le faifi au ya pasta Rafael kopa mo le tatu polokala me le arito le ola le difo ya woli ma tungo fieri o le solulu le aso se fululu o February o ka sau te funga la mo le Valentine ai ania usukalati fa ma sangi foi mele ma tangya pe palangi mala ko nga la ke le la ko kesio ai o ka ko we piki ka mai kia onga ma fa ia la ko mea onga yo ma fa me ma sania i tanto o le fia fa ma sani fo le me ma il manava o le fia le me vesi to i tanto ya o le wa tu la te mai fo e le fai un ni vai aso John Van Tundai me le pone le ma futo mai fa tai amusa male ainga sang e si o si mai me le pone soli se mai le si o le o me le pone uma Marcelina Brown e fa lutelu va be fo i me le tantai sau mika masoi o le ma futo mai Mount Albert e me le ta o le e fa ki le o va ai fo nga so ya Bernie va moli Yo, le lo penganga pia le menganga vevese ko le ambulance ngale la kaya. Was se se le valo ngong fa nga se uso ya Bernie. I love you. Weke. O le mene o le mole. Ele o se men le telefon. Tanto wano tele yai. Ye wati le tanto mole. Sfulli ba miru ton tale o le tula e lua. Tan lua to o da tala maya se yuli. Oceania Career Academy, Saudi! Wako hoi, kaule kaua! He whai ama whai! Wāte lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga whau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tawina ai oe i mtata e sese. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o Varselau ono lua lua valo fitu tasi. O Varselau ono lua lua valo fitu tasi. A whaia lo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. E o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Lo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Niksi leo tātou whaalinga ma whaasilsilanga o leo tolu mai lo Official Radio Samoa a wana vale longa puiali o lo taupa ia ma lo o tau malu ma lo wha ma losi i ngā ruenga tute ma whaiva lo filima o le so. O le tātou whaalinga mo mua e pe o le masadia i le tātou tusi o le wāwhilifili ma le tusi o le songa. Au ringa lo sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi ma le lo minga o le wāwhilifili e maua i whaalupenga o Samoa i se sifo tutuila mamanua o nisi utala tu o Samoa o ala ngā upu o le matawha i o le matai le whainga o whaalawala vepe o whaai poiponga ma liu o le usiusinga o ainga o le fesila whainga o paolo o si whaaloalo whaalanginga e ka le sia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga
fitu se fulu tala le tau na o le official radio Samoa i le tolu pa tolu ono Hobble Avenue Madukau e Mauan tuai saulo minga. Modisi whaam talanga wala wane le lua ona lua tasi lima i tolu lua ona lua tasi lima i tolu pe tanga yane i le shopradio.samoa.co.nz e whai mai eisau oka whaafitai. O le whaalinga mo le suafa Marina i Leone Sa i sale la valu i Savai. Tolo na ia upa ia sau tua whawhawha Samoa o upa ia le popo mau pā le solo o upa ia mai le vavau e o i le whaavavau nunu atu ia whaatini o tausala. O le rei whaalinga i le whaalo lava ma le nganga mā walalo e whaasino tonu lava mo i la tau o lo o nofo ma se langona pe leo mauti no pe tau matina foi ia le i le fina ngalo e iei sona pi tanga ma sona so tanga i le suafa Marina i Leone Sai sale la valu o lo iei wha maumaunga mai Peretania i le so tanga i lea suafa o le a whaiai se tātou mafutanga i lea sto na ia solus fulua o Februari i le whalesa ma mona i le wha ono Great South Road i Papa Toi Toi. A fio mai se isa ili lau ngafa ma lau wha sinomanga. Talo sia i a tātou whelo iai le alofo le tua. Wha malamole madatua mai sau light plate mo le tātou i puti. E morisi wha mtalanga. Wha so ta iane le telefoni lea o le o lua tasi tolu 5 O lua tasi tolu 5 Wha utai lo sinia e Tuyoti muli angtele Merida. Male whaalinga le rei mo le awhioanga o Moataa. O le anta onto ia le fiso mauna lau. Iau pa ia sausaunga tā Samoa. A o le rei whaasilasilanga e whaasino tonu. I le mafutanga alo matamba whana wa Moataa i au kilani rei. Whaapeni o mātou paulo maululunga. Mātou te malua i so se tafa o le kelope. Tu lau lava. O le whatunuina le tātou fontanga i le asto na i aso se fulu 5 o Februari i le se fulu lua i la wauli i le no whanga masat o le PIPC Papa Toi Toi. Valu se fulu pa valu lua Wiley Road i Papa Toi Toi lava. E vala au whaaloalo toi fo ia i lanto uma sa ta alo le dei kalapula kapia mo taa i sa moama au kilani dei. O no alalama papa au i au kilani ina i tātou awai le dei fo no tanga a wale wha mo le tātou kalapula kapi Samoa e tā watelelo awai mai e whaali so fina ngalo. Tāla soifua i le lofa malanga leo le tua, te antulo tau soifua i le aso madatua mai lau le stala. Morisi wha mtalanga, wha so te iane an tātou numera nei o le olua tasi, lua ono tolu, tasi fitu valu, tasi 5 fitu. Olua tasi, lua ono tolu, tasi fitu valu, tasi 5 fitu. Pole olua fitu, tolu tasi fitu valu, tasi 5 fitu. Olua fitu, tolu tasi fitu valu, tasi 5 fitu. Whautai, o lo seinia ele lau le mafutanga le fioanga o Moataa. Whaasilsilanga mo le suafa seutala noa mai le fioanga o Eva i anoa maai sisifo. E taipea ia mamalu o Samoa i upa ia le popo mau mamalu sa wo. Awa e whaingatā upa ia le avea mau mamalu le to e sea. Pe a o iai, a pe o iai se whaamatalanga pe le ai. E tu mau lava upa ia mai le vavau e o i le whaavavau. Ai whaapito au ngafa se whaamatalanga i suli uma o le suafa seutala noa i le fioanga o Eva i anoa mai sisifo o lo papa au maa lala i New Zealand nei. E te talo antu malanganga maa wa lalo i suli uma o le suafa seutala noa o le fioanga o Eva i te tono o New Zealand. O le awhia se tātou talandoanga i le astona i nei aso se fulu 5 o Februari i le tulai lua i le awoli i le tuantusi o le valu Cartmel Avenue i Messi Aukilani Sifo. O le mataupu e fitala noina o le sa i lia leo se tasi e tausia si o tātou ainga i Samoa. Mo le si la fia ua lewa no tu ua le ainga e le tofa ia se utala noa a whantia ua wha i langi le tuli ngasia. O le afo i ele o maua se wha mtalanga i le tofa ia se utala noa si tue. Ma o le ale a vealo le awai mai
e suia i se whai unga o le a tasi iai lo tātou ainga ona ua vai se unga o tu ua lo tātou ainga e le se leo i upu whai o siu tātou a whianga o ewa ai maise le tāpua inga i e kale sia i siu tātou noo whaapea foi siu tātou i tū malo. Morisi whaamtalanga whaapso te iane a tātou a le numera lea o le o lua tasi o valu fitu tolo fitu lima valu o lua tasi o valu fitu tolo fitu lima valu o. Whaamtaiolo se nia le nei wha silsilanga tāua e whaulafo Samuelu Samasoni, Pepe Samuelu Kowe whaulafo ma Olive Samuelu Seutala Noa. O le wha silsilanga mo le maafutanga le fioanga o whale a lupo. Mapuia i le to'o ai lepa i le foe e pe o le talanga ia manono. Ua maite ai nei le tia sa. Walanga fo i le ngalu fuli a wha. Aia e le ti a ifo i le nonu. E lau o le fiso ma lau o le tolo. E ala tasi le maunga yolo. Tulau na lava. Ai mātou te wha sila antuai ma le awa tele ma le mi ngā o le maafutanga si o mātou a whianga o whale a lupo. Pa i ala wale a wale fio au waa. O le tupu wha nofo wha pele uso li. A fio alo sina wha pele ma pua na whanua. Male matua. Tai nane lo tātou lo lantou to wha. Ma sili ala le lei. Ma sili ala ei. Wha pele ma malu le tāpo inga tasi ya Samoa. Mātou te whapea antuai, o le antou usuia le whilo inga le tātou maafutanga i le aso se fulu ma le ono o Februari, lono winga o le asa a sau nei. I le no whanga ma Sunny Glen Eden, to atusi o le lua se fulu Westwood Hall Street, i le July 5 i le fiafi. Nori si whamtalanga whaapsotai e tātou numero le anta ua, o le olua tasi o valu o noiva wha. O lua tasi o valu o noiva wha. Po le olua o whavalu o na tolu, tasi lima tolu. Olua o whavalu o na tolu, tasi lima tolu. Po le olua tasi o lua ono iwa, lua ono. Olua tasi o lua ono iwa, lua ono. Whaamtaiolo seinia, ele teitei fono male laulau. Ona tātou o mai eile me taua free community lunch. Suma i le aso sa nei le aso sfulu ma le ono Februari i le Riversdale Reserve i Avondale i le se fululua i le awaulianga i le wha i le fiafi o le an tufafua ai taumaftanga i le aise totongi e tufafua fo i tickets i le aso ai mo mia le tau au mai o lau ticket e maua i lau pusa mea ai po le food paso a le aise ticket ia e te mata pe le maua sau pusa mea ai e tasi le ticket ale ainga ai le va pe to a se lau le ainga se lau foi ticket fai fa le lein longa umau ainga mo le nei fa moi matango fie e mau ai se so soni manatua sfuluanga i le fa le so sa a so nei Riversdale Reserve e inai Avondale fa vintai. O le wha silsilanga mo le ainga sa lua whau. Mātou te whaatulo i lau whaafonga anga Samoa, ai meise upa ia sausaunga tae le paupauina whaatupe muli, a le taula fonga i sa mātou whaamtalanga. A wā upa ia mai le vau e o i le whaavavau, tulou na lava. Ai whaamarantu antu i suli o alo ma whanau ai meise Paolo Mangafa e malu eisi o mātou a inga sa lua whau i le pitonu o tā fito i Māngiangi. La tātou maafutanga e whaia i le tula e lua, a nga i le tula e wha i le fiafi i le asto na i aso mua le masino mati i le mauto le teitei fono i le se fulu wha pe Salo Place i o Tara. Wha mole madatua mai lau la fonga e whaia i lau whirangana malie ma sau plate ma e te sila fia e lava i le tau ai a wasa tātou i puti i lea fiafi. Anga le leile tua ma taite yantu long tau sui fua ma soma tau wola i le aso wa tau whaina. Tau yolo sainia le teite fono ma le laulau. Morisi whaamtalanga whaamsotai le o lua tasi o valu o no tasi fitu valu. O lua tasi o valu o no tasi fitu valu. Ma le tātou whaasila silanga muli.
Mafutanga alo matama whanau o le uluwai la o le tala le lei me to tisi sa longa i sa le longa. E whamara tuantula tātou whontanga i le stona i nei aso se fulu lima o Februari i le se fulu tasi i le tai au o le awhaiele i no whanga masani o le lua tolu Franklin Road i Otara. E whamara tuantu foi le tātou la whonga mo le nei masina. Monisi o le tātou nuu whatasi ai ma se sui o le mtanga aluenga me tisi Samoa o le a whaamatala ili ai fuafuanga i Samoa mo le whaamoemoe a le tātou matanga aluenga. Modisi whaamtalanga, whaafsotei mai ia Reverend Sione Tautua i le o lua lua, tasi fitu fitu, lima wha lua lua. O lua lua, tasi fitu fitu, lima wha lua lua, po muangu tia lua marvai, i le o lua tasi, o lua fitu, o vanu wha, o no fitu. O lua tasi, o lua fitu, o vanu wha, o no fitu. Tātou whilo, ia i le aso i le anga lelei, male alofa o le alii whaafitai. Oni sinau tātou whaalinga ma whaasilsilanga leo tonu maila ofisa o le Radio Samoa le ni fo taimi o le awoli ina ua toe tasi le minute leo lo toe ona tā leo le tu la e lua ia tā fo le lua au dātu tātou tala e vai whanua mai a se uli mo lau leifi le na au dātu le tu la tasi ma lo tuto tasi mai wai pahu i Hawaii mahalo Sam Chris i hama le au whenga luenga ale artwork ma lo al tafa fauli ni yo DJ Lino. Malo fofonga mole on sai ia fatalo fatu tapo ai ngale tunu ile ne futi la le uli ia wa fo tala mo la fa fonga mai mo atu tala tumua pe vela fela fo ingat fa ma vai over silo to fo malo ina ni sila ta pa sa mo fa mtlanga winga le tau fio sitien sa mo le Solomon ta longa fiangor fatu Jordan mai lata na to e titi lava a fa mutali ai le tale ni alo a le champigno le Super Bowl a fambayan e fa le telino ni tala ta faina fitena inga fai pula le parlemene ni sila le tulanga o soi fumalo loina i se fela fo inga fa pito i winga i le fa ma vai talo i nei o tama tai o se sila soi fumalo loina ni sila fe pula i machi apa ta fa ma vai fe pula o se sila le spraying to wine muliane fa ma ni Dr. Nicholas Jones o le fa se ese foi mal to fingo fa tono o soi fumalo loina mo tanga tale tele o ia fa ma vai e mulmuri mai le whaamatala le ni komsino le fo malo loina Lester Levy ta faile rominga ale the Post e manao iso ofisi sile faia ni fatinonga na ilole na ole tusi yai ta pa le leipa ile zona na fies pela fo inga fa na nati de meu tu mai ile tusi le la to fa jonga ile nga fa ile ole fa inga malo so fatasi ma le fa mo ino le so fo malo loina pa ria pe ni henaro leipa o le meu loa o le fa wa le fa inga malo o ye nei ona suia ma fa ma singia ia ta inga so fo malo loina le tunu ma ta tia ai ini fevesia inga ma ia ta wai
Fa mamaenga fe pule ai ma Dr. Jones e na ore to lua ia to finga maulunga ai wala tu loina e tere atu isi to finga so ko malo loina o mai ala no tu muri ese manga wenga pa dia henare ele o ke ia finga malo so fatasi ai pe ese fa lo tang to finga wenga e lango ngoi ta ingale mai ta wa o fa nga ina ia fe pule ai alo fanga ia ina wala tele le ta ule ngaina ele ngata ina sama natu ma male ni kom sina ia fe pule ai asa ia fai fo isi a wala o le whaalau te leina, ma le taimar whailo inga ma le komit whiriwhiria le pār menen, e whao i atu lau whai li poti, ma musu e whai se tala noa ngā nao i la ua e langolongo ai whi pole a i le to whinga tā ua. E sa whaaria le Minister Forward so i fō maro loina Simeon Brown, ma whai ala whi pole a i lana whai unga wha ma vai. Ma mao ma le talia ino whai kionga sa whaaria Brown, o le pāti lava le leipa e tua ia. O le whai pula le Greens, humana Linden sai falia o fa ma va fa pure o le lusi tele le matanga len ma ia ta mata nga ile kom sina ile fa ma masangi ino le telo nga lunga le lei ta fa ia fa pure ai mo na tangata ai ta la nga tu lunga le ma ta sui a ta ma tai o le sui parti le te parti ma ori te pi nga rewa haka le sai ta wai pe oni tulanga ma ai nei o le nga ia to le matanga len o so ko ma lo lo ina le ma lo ile tuto tasi for the privatization. O faria na tanga ngo fale le malore ka inga ora tu sa ili pata pito ya akala fo tu per tonga fale. Ela tu tele lopo fela nga ye tinga te mau tonga turiese. Ile mana na o tele noi fo fanga mo to tongi tongi no ni ekalafu. Ta fata o tele tanga nga i sumale lo mai aso. Te pula e mo faio no ye la fo ingo akala fo tu per tongi mo fale o tanga te mau tongi. Ai mo terminei o le afa mangalo ia le afo le ai talafu isi tong fainga e mo fai ona va ai talafu tu pe mau tongi e tongi a fa pe ona so ni nei swinga isi tanga te mau tongi ai oisi e mo fai te ia i mari fatu le ese pe afa lea ele isi tong fainga moni e tongi ai tu pe ai talafu ai ta longo ai e ofiso silo le matanga longo fale le malo Matt Crockett ta ia le fa mo ngore ka inga ora o le lua fe o tanga tolo ai tala fu tupe mau tongi o fare malo o le silia mar suma le lua vai aso o le alatu toliena le offer fa mangalo o le afa ai wilea a fa ele mana na o fe utuna inga i po fuanga mo le toe tong tongi o le ai tala fu o le a sai lo ina lo ala tu fe ngainga mau tongi wa mai ona fatu ese il tai tai parti le ese David G. Moore e tom finga avina le tava le stiplo le Land Rover i lungo le step por Parliament ni sila i Wellington e pe ona fai lo air fong tala il Parliament Cherry Brownlee Aria Brownlee o le ale fasalina le Parliament e stimo o na nga yoinga ta tom foi fai a petai ai ai ni molianga fatu ai o le melinale o le fai o le so fuo sa tom foi ele tai lo le ese avele stipi lungo le step por Parliament o se vai ngor su nga tupe mo se no fanga o su nga patu pe tai sa ta feel school a tipo no sai falia ele o yese fatana ngar fong tala ir par meni ta fai lo Brownlee lo na lefi fi tele le nga yo nga si mo pe tai ele se tu la fono la fatanga yo tu ina tu le mata upu ele committee le privileges committee ta ia fautu ai nai le le o le tuti al school a ti sa faia ele ta fia le o le nga yo nga si mo o fai ngā malo sa moa ma fai ngā malo le Solomon na o ye ne si tulanga o se va fa su malo ele mana o mia te luai le fa matu ina le pulengo fe malanga inga horiara o se fa tununga ta fia se tanga si tenio sa moa ta ave ma fa masilo le tau vanga te sala le Pasifika ma bao ia mai le te liwa tu sa moa o le ia tau o le sa Jerry Brunt o le iso fa masino e tolima o le tau vanga te sala le Miss Pacific Islands pageant o le rafe lufu lima esa foi ele Solomon e fa un reverso ma o nga tonni ia fe vestia inga le mai ai o fa palino le tau sala sa man malo le tau sala sa moli Tara Iremia Allen o le ia tau le star se lo ia ma fai business fai fa den malo o lo ia fa fitir se mese se sa ia faia i lo na longo le vai ngo tala le index Solomon te va prea ele mo sono i lopo fea ngai ma ia nei tu inga ai tu se ma le ripoti al vai ngo tala le APC o tawai o le ia tō le sā, e leo sā saia ai o lo nofo pesa no whanga wharo te whale. O le mata o whāte tele nei, e na o tā pāia na mālo sā mō, se whamari nonga mai lea Solomona. E se whamtalanga o whāri ai na mālo sā mō, o atu tāo se ngaina se whamtalanga alo ia mai lo piso le roia sile le mālo lea Solomona, e sai, ma le tūlanga o si o mi ai le vāo ia, o le tūwa ese o le ia tō le sā. Ari e le vāenga o whamao poina le tau vanga,
Ora fa ia se la tu fam tanga ro ia se te mielo to e mau. O fefefe e tata e le Pasifika I fuafuanga President Donald Trump. E toi fa foi uma mai fai tau se lau tanta Pasifika o no fa so tula fono e Amerika. O no fa no lima taita inai. E fa tu pra ia no numero tanga te tu e tipo ti mai e ia fa mongo so nga tula fono. Sa matua fa manino le le Trump o lon ta jinga e ia o le toi tipo ti esele o le fai tau o lon tau la inga e ia o le toi tipo ti esele o le fai tau miliona ma miliona. O tangata no fa so tula fono ile tru. O mai ala mana amateina le elana fai nga malo le fa tino tele. Le o iwa ne ai ile sa stay mo tipo ese o tangata Pasifika ya fiai. E au fiai le tasi te simbadil pa miliona o tangata o la matia tipo teste. Ile silia ma lima se lau onsu tasi o fiti. Se lau lima tasi o tangata tonga. Lima smarpito sta mo se lau ono tangata ni sila. Lima tangata Papua New Guinea tai to tolu mai le Solomona ma Kiribati. To alua mai French Polynesia, ai te tasi mai Tuvalu ma Vanuatu. Happy time. O tu singa ro fa manino ai, ia vaenga ai po I tu ai ngotangata tipo ese o api ai. O se tulanga o popole ai tai, o motu le Pasifika ai api tonga sa mo fiti Papua New Guinea ma Marshall Islands. E pena wa amatalava o na le mautonu, I le toe fa fo I ato se numero tangata e toe fa fo I ato e iei sori ngatu la fono. O to tele I la towe iei fa salanga matu iei so tanga mpala o pasaina, mana fatu bevesi Amerika, Australia, mani sila. Ora pare mio fiti si veri na boca. Sa sia Washington e DC talu nei. Sa ia la ngani ia tulunga ili teimo la pelo inga ma 8 case. Li te fono con kelesel fa pare tu yo motu o le Pasifika. Pa li e ramboka. Ora to telo tanga tula fono e to e tipo ti mai Amerika o lamati ai te sa ngare mu I motu o le Pasifika. Ia taro talonga o Jordan mai lata sa ia whawai. Ina se talango se urua tangata Australia ta aromba manu malo o suanga Shampiro o kapifa Amerika le Super Bowl. Epe tai. Wangi nei. O se api anga tunga ilu na fatu sa tu I titi lava wha amuta di island talin ta alo ele amteina. O lea wale Philadelphia Eagles sa la tu tu e tau ile la tu whai ina na Kansas City Chiefs. Ta ia ilu suanga Shampiro tau sanga rua maru tolu. Ili tuma win tama win leo le la tuma malo le Super Bowl le tung for fast lua I Caesars Superdome in New Orleans America. O mai lata sa tele no sao ile sao tuai o la tu au le tu na champil tu sanei malona sao tele le manu malo le Super Bowl do ni sanga. O se manu malo sa fa ngata na fa ali se ngono le tu mata alo ka piliki mo I kalapu ale Raptors male Bulldogs Australia. O le matau tio le pui le laka piliki sa tau iei mato I la tu e au tiloina te mata alo mo le laka pifa Amerika. Ma awina tu ai lo le porkalame le luaf su fa mo tamata alo e pulu falu tu sanga. Every time. O se fa ale tonu sa tai ei o ieri sumarfito on tu sanga. Ina o matapongia se tai moto le ninga. Ai le a mataina le tamo sanga. Mana nati atu ai il farmai. O ina sa ilo ai e ei fa ale tonu na fatu I aunga ua ilo ai o le Wolf Parkinson White Syndrome. E mo mi ai se tō tonga e whale le iai vaenga ona whatu. Ai o se tuare le iai sa to e talio re ta longa fito a maere sumare valu masina murmuriane. O fo ina lo iai se kona kalake e le kalapuliki a le Raptors e peitai. Sa ia te ena ai mana e turi lana tāleni ta alo I le NFL. Ta whiriwhiria ar poro kalame whaavao malo le NFL. Ma le iai lana ta alo I le rakapifa Amerika sa mawhai. Ona seinia le Philadelphia Eagles. Se pe ngai ngai balu milona tala I le roa female lufululua. O le tamata alo le Blues ma le All Blacks se masani ona le tau fio na manat pari a rie koione. O sauni une te te fai tionga o sauni antu mo le ta alonga amtai le fato sino le Superkapi Pasifika o le tau sanganei. O le Blues o le ata alo ma le Chiefs il malai Eden Park I le Polestonai e toe fa alua ai le ta alonga le suenga Champini sa ia le tau sanga umawai. Ai uleo Ioane pe ona ve ma se tamata alu o tele e talo nanga le teminei. O ia malama le tulanga pe ona ia tawai o se tu e le ai au tapai. Ia le tau le o vasu testa longa fai toli o talo ai mo le o Black. Ele o le leilo ona longo ina le au tapai me tonu a wa anu le te manu e tu fa tasmaia. O le ta langono Ioane e fa tau ia au tapai fa leo la tu langona e winga ia te ia I taimi ato lan talent alo. Te tūlanga lele nao vainga au tāpua ini so teime pe ona I whaari ai na te lea mara I foi. A wa lava le teime ua ta alo ai e na te iloa le iai leo ni whae tonga e la te iai. Manuel nei a oli lava pe le toa mara on sai
soi foi mo ni aso. Tasi limoi watu amo. Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona o le langolango mai a le Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa, ono. Alo inga nei le tātou tala o le tau langa i antu le poana ni mala so hantai au whamale official wa i tau e langi le leile tau mo au kilani langa i antu i le poana nei. O le manu o le eo le a iais fulu ono tikeri, tabnei o le vevela los fulu fitu tikeri e ngoto le la, i le los fulu o miru te ai le valu i le poana nei. O le venga mala so hantai au e so ane le la il tois fulu o miru te le tulai fitu le tai au, ma te le na langi le leile tau se i vanga rai na iuanga, e to ulu vava salo ai teimi la woli a tau e matele li tu i saute o au kilani. E angi malu mai fui savili e nisi u teimi i la woli a tau. To e whantala whantui a inga wo me masani Samoa, le wangani le tātou talo le tau mo Samoa. Pa mai o winga o le tau au susua savili o le veito i lawalo o fiti ai Samoa. Mai au mai au ma timu e a fiai le turu ui nisi u taimi. O le venga mo le soe u fitia sa vaenga o le langi au ma nei timu whapea nei wila ma whai tili e ono iai i vaenga ma ululunga. O le venga mo le stofio le anta uluwa va solo ai timu wha solo ina wha antupula ia timunga i taimi o le pō. O le tulanga nai pe o le iei winga o le tau le nganta mo i tantou i nei New Zealand e misila wa tantou i nei au kilani eva befoi e o lo tantou wha sinumanga i Samoa. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Orualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Wa failea funa
se formali o kini ai. Ja, maar dat is Jali o Manaonga. Want ja, we waren ook al van die kongo koi ma hoor. Jali o Manaonga me ya kini ai e pure fa fonga tjie. E se foi ile mali o le fa tunga. E denk we tu sali su ngole sunga yakin. Ja, maar amolu o me asole sunga ya ani sento folemoy. Ja, og lad os tage simidog til at tage July lua van tala van tuelo fingal wingale team Global Express in ai Otara og lidt til farme hele sunga ja Rona. Ja, kom ikke Harry Hurricanes. Og det kunne pinge det var under være så de Rona så det kan overfej. Ja, sikkert gå fra kan de bo i det la gangia og ifølge la fif. Oj, og det kunne gøre mig lejlig men at kigge så for ngari Rona. Jeg kan overfej. Longo winga loi matamalingi foi la fianga i maolo mara ko melo tuana tailot. Evelina tu maunga fa talavantu staka moe ike. Yo. O tele ma futo mai le tu fa wa le radio samo le rivango la. Uli want tona isan. En jalo e piki mai le fana wa on. Ele o toi stemio le tu foi le wa on. Il ria woli o le solu. Wa le solu tupu inisio tutua manisio o nanga. Ja, jo, fa wa pia ka ko ngar wenga pa le ol vaya so tongi ne. Ja, wa foi le ngalo fisio. Wa we lo fia kama $1 million man nga wa umai lo sele. Ja, ele ki wa just. O man tawon fight. Ja, et ta wa on fight. Ai le fa pa foi le fa mi shemel tongi no le fali. Fa mi se ko me pe mingi o ka vali. Ma le pilio le vai, ma le pilio le kis a wa fa mi shemena. O vaenga pito i silena na tā wai lau soi fua maun tānta wola. Mioi. A wane i wha mua moina la wasa si mea. Se i vanga na wa umamena. O mea fo i o wha lawi. O le hale me te ngawhatia. Ave ma le loto malie. Ave ma le loto faitalia. Ma le loto ua fua te eifu. A wane avea ma le lili vawo nifo. Ioi. Ua makwaka ungame ni o tai nifo le nifo i vaitau. A wale songa lili. O le lili fa e so ko i ngase ngasi ia nga ke ia la i le ka ko ngofo vala o le tai ona le lana uso ta i to le fionga ia le an tawala sa Jerry Brunt e fa masino ulu o le sa i ngale sto sa le Pacifica le wa longo a ona tal ile fa ia ile e se tangata o le tusi ta ufiai le tu uvaa o le sunga ya le antawa bo le sunga ya Jerry mai Solomona anga i antu i Australia kambi mai i New Zealand ona futo anga i antu i Samoa ile mantala doang fa mai le antu fonga mua che fa mole o kere fia kalongo a ku ilungo ka ko wala le fa ile se meke popole i fu ai mo se meke popole se kasi pelo ona tuli tutao tuli le sira ofisita. Ola ko ngore bere ke sira fia ole faier ka kale le mele. Ole tali mauti no ale anta wa ui ole na fai mai fa ka ni se ilungo le vale le kam. Mai tisi le fia ole fonga mo. E o mar kaimirugi. O kere ro po le ala wanga sana po le ala me se nga fa. Le wa le nga fai for kuska of. E mo sila fia ilanto ele I sila fia mai lofo ile sunga ya Jerry po le fionga ya le anta wala sa. O ia o se li lo ia. E fio lolo penga va pe o ska pio ka ika. Ska ka voi ko ali lo ase me ka lo ia. O le lo ia le mere fa I le me le ka o fiengi. Ja, nou ven tu le. Ai, o le so o la kopio kusinga kuska o fia. Tala a Jerry. Ele ai ma se me wo o me ta. O te fantalo fa mo fa malo tuai le community Samoa la o mo Wailand Solomon. Le ni fo I vai tau le tusanga. Pa Mailand tala ida. E se le anga lo fo tanga te Samoa. O lo au maua ina I Honiara. No fo ngale sa fa ia le sa ilinga o se tausala o le Pacifica. Me wa lua na fiolanto mafuta. Yo isi ale fia alu ese male tu no pa fio le tulanga le woke ia ka fia fa fo se. E au no mase fa mtalanga. E au no mase tala.
Ona fifa le fia le na o atu e se fa matalanga mai le official pa le mio tanto tro te wala mai le official lo Yesilia Samoa avantu yo lo Yesilia Solomona so ala pule ai le i le vao malo le manta pule kusala o le makua ke le ala maka o le me au fu ina silfia wai e tangona tanto ilo o le tau fanga le bolsa ilingo sto sala o le Pasifika na fa ma i te le malo Samoa yo e le ai mesisia kungu o le Pasifika ma fa ma i kia le sa ilinga le sto sala o le Pasifika lea sa fa ingo mua o le Miss South Pacific Islands ai alo su elfa mtalanga e winga le Miss Pacific po le Miss South Pacific o le malo Samoa na la tau fa ma i teina ma amatalia le sa ilinga le sto sala o le Pasifika ia po le Pasifika i sauti le sa fa ingo mua o lo no winga la e te le leo o le malo Samoa i le fantinonga o le taufanga le ni ia le talana tole o le makoe o wofu pasia mo le wofu o ngor ka le makarongo o le loi o te faiatu fa mai o te le lo se mea o fa masino to lima ia na lan to nga lue ai te ta ia fa mai na fai mea fa tas na fai fa tas ia lan to fa mtalanga so ala u pule mea u fa mai le me se singa i kar nga kan ai le ke ia ku pule me ale me le mani e imra au va nga ia na fa tele ina fa mtalanga ai le ku va e le am se singa i u ku se ise ku u ye ka wai ma a ole wa ki nga ke le maka up ya tantele fi se si tan lai tuan to le mel na le nga sa o ile pese fo ile ile tanganta le pe afa pe fa mauni mai o ia le nga avele tusi le talo sanga e fa ile tu staff ona e fa ia si mafia fia o fa ile la kikinga pe a fa ye moni ma fa maun o ia le na avele talo sanga a fa o la fa nga ina to i malo si ango si malo soli ka fio lai ka fe le maka ukia ai wasa waila i yante o mafa mtalanga voilele ile mele tinga ile suile pe ava pe emoni mafa mauni o ia kongwa le nga fa ile bede e ka o fia ile tamali i on tanto tunu tolu se fulu tau sanga mo le meka ule loto tinga oka i se me inga maka ukia o le mele loto tinga ile mo le meka o le solia o le tula fono mta iala e lima teita i naile sa ilinga stau sana la Pasifika. E mafua maidia. Ona, o ngai mea era fu ia. Pe afa pe ngai mo i mea le kikire o ia le nga faia kuskauf. E o telefia tusta. Se i fa ma nia mai ma over ai tu ye. O ia kongwa le nga faia le kana le. Ia mar kuskauf ira. Nga fia ma wa me au sika va mkalanga. Anu wakulo. Anu waku sawa. Ele leina. E tanto te mala mau mai. Pe afa ye mon. O le mea kongwa le nga lili erga kare. E fa ile mele. Ai o le tala fia. O le kalama kua fia lava. O le wa uva ai entua i lunga i. O le wa fa be mai le fa mtalanga. O le vionga ia lei antaua le sa Jerry Brandt. O le ua fatanga ina. E tu ua le antu Solomona. I le so. Mai le sa kapak. Se le mano losio kou kakalo sol. Se le powerful. O le kou kano sanga nga safai. E o le la ua mo me ele tala fa mai. O le antu ua. E Jerry Brandt. I le antu ua Solomona. Ma o le afa pelea o nanga yantu i Brisbane i Australia. O nanga i maiele i au kilani mo sintain. Ai le tu va antu mosi ona ainga. O lo o tali ngā mai. I si ona fa le tua. Masia la whanau ainga wo mai masan. Ia, e antaua, mano le onsa. E le whaingo fie tu inga me va peo le whaifua orga kai e le isanga meo whai. E mano le loto toa. Ia, mano fo i le loto nu. Mano fo i le ono sa. Ia, e manu iele toi tali mai. Talo sia, o le a mausi avado. Tātou te talano ai le fionga ia le antaua le sa. Jerry Brandt. Makau kia.
Mo le meo ka ai loko kinga. Pe fa pe mo inga. Nga mo ia lo kwa ma lo pe po la kikira. Le joinga. Tika ko mana malamba. Ile mafua. Ma lenga fa ile me. Ko lu suru ka usanga fa me o la ki. Ki nga no ngolo. They say she's bad news. How can you love her? What do you see in her that keeps you so close? Does she provide for you? Would you know if she like you? Please tell me, son. It's only 'cause I care. She's been there for me more than I've asked. She chooses to love me despite my past. I know that you're there for me, but if you really care for me, then please let us be. Darling, you dahine. I was wondering, but tú que sí what is on your mind? I'm just waiting for you to tell me, baby. Feel my bed, quédate out, so I know I'm on your mind. Bell, make it phone, they will more in one more time. I've been waiting for your touch so very much. When you're around me, the way you make me feel, the way your love is real. Oh no, my time, mio, my time, he touched my bed, so I know that I got you, baby. Oh, no. The love is since the day I found you. Man, I'm doing my best to offer. I'll love you over and over. Find your thing at Unitech. We'll give you all the support you need to succeed so you can find a career. Find a job with connections to industry. Build your skills in architecture, engineering, or social work. Get creative, learn a trade, teach our kids, or break into the business world.
Choose from over 100 courses, whatever you're looking for, even if you don't know yet. Find your focus, find your future. Enroll now and find your thing at Unitech. Visit unitech.ac.nz. Jana whanawau tia roa, ua te talaina nei lea waunanga e veni, mo whaatau ai au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima i vatolu amo. Ole wan tui lus fulu male tolu mala famidu tun tala ole tulain tolu telona wan tolu wan tunisio man tu ma ta vale foi. E mo sa ilisila ang Paul. Pe afe o nei ni la una i lungo la wala telefoni le fa tali e le timi tu wan tu ina ya no ma fa na le ya sululu io va i lo ofunala le anga i lau pai na i tau sam o si nga ponga le o gaku e inga nga ai le lo fa ile me ka o le inga nga io o le melanga e si singa nga i lo ma le me o le socio le pai ar wangi le anga i malula e ya man tuala ngai le ingi tissue ko ngona ka van a voi le ingi wipes foi solo ai ya le van tuala le fan mo ma kafi ma voi le la a ke re lo o ngai mangongi pai uma lo of ai e so ai peki ai nga poko ai nga ai le va peoli o le ai nga voi e ke re me alua ko le anga le ofo le socio le pai ia koe mangongi pai, ia ua i ulo ia puka ko pai. Ia e whawhetai, e nei e se ale Bernie le anga u whanonga, le anga kau, pe umare menga le anga pisi me helikopta i ngai Mount Albert. Wantana whantua i siu to fine ia Bernie, la whaele i ngai Mount Albert. E malesi whaengaru to iwa antana whantua ia coach, an le sia pe telovili, o na inua na whala au i nahi Brisbane. Whai, sorry, ia, Taulangi Johnson, whameo awele lo lima ma futama i le tātou tautua, ia whai e mamau, kero, o tangata le wo vai e hupe uma aiwa ngasi, o le whionga ia na nei mawa ma anai, ioi, aiwa suki ange skenka lu i ngai auskani, ma lo na nei le au solo, ya Pio Lane, e sa o leia, le anto le San Jerry Brandt, o le wa familia ta, ya o le anto uaia, ya Solomon, se taimi o le awa uli nei, ya langa finta ya ai ngai le tai, ya eoi, o le mere, o le he karangoa mai ya, lau kamale o muripola vantul pa i sofa mai, se uso yawi, vamai, ioi, nanga e makua malo se fa, ioi, e sa ai whiranga muar ko ngā whaukasine nei de vakumi. Pawala ngā le mea. E se iraka ko ma. Ioi. Whea kua i fot. Ia, o le si vaenga le. Testa tiva le whaatasi mei nei Canberra Australia. Sol, e mo i lewe vela o ko ngai Canberra. Ia, whantana whantua i fot. I nei Newcastle. O lo mawhutama i le tōwhai a Lofipo, Elisabetta Lofipo. Ioi. Stasi o tōmara manu o le teito whito le manu Samoa, le whaina maolo nā wanoa, i to tonu o le 15 a le manu Samoa în talwai nei. O le nawa anga i anto fo i wale sa i linga manuia, i nā i Newcastle, i nā i Australia, o mana, wamarikana le silo makuari i lofpo, those are your lungs. Wa i ki wa i le i loa i ngāsia usu fo, nome maisa tia, ya le mafuta mai o kere lo po Brisbane po California ya e ka ko yenga me ko va ile fana wa onga o me le te fa tali o lo te fia ma wala mafu anga ma lenga ka fia fu ya le sunga ya te tantia ona suafa mo na pai a lo ke fia mo nga ma mai ya e la ki no ke fia karangoa kui. Pea pe mo ia o ngai lenga whaia kuska.
Ang whaifa o la vea koe ma se māloi. Ka lo whai. Ka fiola. E kau ke karangoa i se kimira kama.
Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're a new parent or caregiver, getting your baby immunised against whooping cough on time is the best way to protect against infection and reduce the impact of the disease. The vaccines are free and given when they're 6 weeks old, and then again at 3 months and 5 months. You'll need to book these in with your local vaccine provider. And if you're worried your baby has missed some or all of their immunisations, it's not too late to catch up. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. Jalo whanawao tia roa, ua te tala na neile o unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. E le whaingofia le toifo i anto whanau ia onga, ona o le taunga tau le soifuanga wai hei nei. Ai o te pera ina e le Digicel te whaabitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 selau tala cash, e se fulu, e se ina yaso for Waile Taitasi, e 5 whailonga ta i 5 selau tala mo Risila, 5 whailonga ta i 5 selau tala mo au se talia. La fonelo sa top up lusu tala pe siliatu, mo soa baroi te ono marumalo ai. E te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX, e lafo ai le sele ni i le MyCash a le Digicel. I Samoa Fiti Tonga Mabaruatu. E ia inga o le rei whaapitoa, mo nisi whaamtalanga, asiasiane i le DigicelPacific.com. Sekia Digicel. Baby, lobaki! Hey, hey! Oh! Se sabili angi maya ta umay. Oh no. Feel it for no I etele la mona mai. Oh no. No fight tili me ane yengo ngolo mai. Oh no. Mai maunga me sao falongo ai e afua mai fo I maunga le pule la o ai ai afua me oile bele mena o momo o ai e pe ofisanga le savili ma mea e tutupu ai au le alofa na o alofa nei a wai le ai na vases wa tu salilo la le lei le la au tu tasi pe o le funga arasi wa ma e le matalasi o yo ta o wa tasi o le wala fo ina lo manongi baby wa ta suwe ni manu fe ai fo le mili wa wa tolo la o mai le pongi sa wa ta u fi e ma fo le lei ma fala na ofia tofo le matango fi masalo ai wanga lo sunga le fai ngo fi wa o wi lo le nei e ai le pelu mama ai e tu fa mata la ole tu mai wala vai o pule o la o bele pete musu awa le fua te lulu e le to e fua mai le fua te lulu e vale ai lo ulu se sabini angi mai ta umai oh no. Se he posite na ole ku fisili ole ma fau pi ia ma kia oe po ke fa kau o mo o bia se fuala au o mai kala manga se valu se ko ai manga ku fainga kawa e alu e ku mai o au o umi ole miki le ma fai o nga fa fang ka i ka wa vale fi ma o se e fi ma o se swing o le alo fa ape o lo au de le ua a ma mika mikang dei o se moli ua susulu mai le ava se fa fe au mai o ele pele pela pe ma sele fai kikiri mahava kafi e se ai uma leanga e ku mangile lei kalela va sila ile kele o ma se lilo ile langi mo se fe sosoangi e maua mai le kali pe ai afu ma e kangi le se fai ka o nga fa mala ma fai mai ti o lo fangei o lo fanga aya se sabini angi mai ta umai oh no.
Stasi o whantunga mai a Mr. Tima Ben Beitana mai le Kilo Record tu le nivainga le ngoni alofa nei o alofa nai lo to iwa miruton ta leo le tula e tolo ta vole tolo na fa fonga leo le tolo swa bo ponga tala I vai whanua mo tala I tala ngala ngana pere tani ia tala vantua ia Jason Goddard before ia nome Mason tia for me o Brisbane le tu I sote leo San Francisco. Ja, maar over op tele maar voor mij le totua alle radio Samoa Roberti Mailanta ja van telefoon in Brisbane in Australië van mij qua malulu ook wa Casiano San Nelle male SK crates we dan tot aan toe van Molimo Samoa maar lo le gaan maar lo le fa maar lo sile ding voor ivainga ole oli au tantani ja se fa maar yang ole bele ook tele do aan toe te via awinat en telefoon solo pito ole te usana le ole Pacifica malona sa ilinga foi mai ole favaina ole Miss South Pacific pageant na favaina le te usanga ya fi se lau valus fulu malafitu ele malo tuto tasi o Samoa ele lava msisi tulu una fa tuina be favaina ole me chilina ndawa ile mta pula ja safa pele ona fa tuina be favaina ina ia Tonu wina ian tumotu o le Pasifika ina ia faalawi lo ai ia tu manga e lenga te leo anga vaa mato mai mataleni atamaitai Pasifika yo e amana iai tamaitai Pasifika ia malolantu sau I mata upu e tawi loto I fale o antumotu o le Pasifika ia lenga tuvo ilea o le la sanga e pi o le iai tau mwhainga a alo ta maitai o le Pasifika. Ea mai I le tau sanga e afi se lau vanus fun male fitu. Sa wha pele o le wha tau nui nai. Le vai tau le na o wha ingoina Samoa o Western Samoa. Ea o le na manu malo I sa ilinga o se tau sala o le Pasifika mua lau. O le ta maitai ia po le tau sala mai Amerika Samoa. Oh, Anga ma ko inga o ma kua number 1 ma ko inga o. Ewa, o le tumitai so fa ya Juliet Spencer. O ielena, o le tausala mua lavalena, o le Pasifika I saute. O le sawa I leo, o mai I le tausanga I luafi. O lea sa fa apelea ona faatanga I nai loa. Ia nisio sui. O antu o le vai taimile da, valu fitu, valu iwa, I vasfulu, e o ma le tausanga I lua afelo na wing, se fulu ma le tonu tausanga. Nao tamaitai lava o loo au mau masoifua, I totonu antu mo to le Pasifika, sa faatanga ina. I le tu la funo lava I o le sa ilinga o se tausanga o le Pasifika I saute, le na faa ina le malo Samoa le tausanga I afi se lau valu sfunu ma le fitu. Nao tamaitai na soifua mau tutonu atu mo tol Pasifika le nam feina fatagaina I tau va pitai ele tau sanga I lua afi sa sui ai le tu la fono ma fatanga ina I lo alo tamaitai o le Pasifika o loo au mau inisi atu no I fafuatu e pei ona iai ia New Zealand o Papua New Guinea I Australia ya aluantu wai I isi antu motu ia matunu te tele pio le New Zealand Australia ana le ile tau sanga I luafi ile swinga o tula fonona ele mawhaiona tau vatu ia alo tamaitai o antu nu o le Pasifika ile tau vanga leo le sa ilinga o se tau sala o le Pasifika ia sawa o mai le tau sanga I luafi se fulu ma le wha o le tau sanga lea na wha pelea ona suia I loa le ingoa o le sa ilinga o le tausala o se tausala o le Pasifika I saute mai le ingoa tuai anga I le ingoa fau le tatu te iei le timilene o leuma se fulu tausanga fia luafe se fulu whaan luafe lua rima se fulu tausanga ia ngā suia I loa ina ma le ingoa ua le tausala o le Pasifika I saute ua suia I le tausala o le Pasifika. E le mwhin wha tonu ina le wha moe o le sa ilinga o se tausala o le Pasifika le tausanga I lua a whelus fulu ona o le wha mai o le Kovici.
Ya, o menga ka ufa mamu. A ongisi me kuang ya me rengo fa kuanga nge ye lava o ka lo fa he. O me ka ko siva. Mai yoi. O mai sa o I ka ko siva ka ko sa ma ka ko. O le me langa. Ele ma finga se me o fa mamu. Ai mo lo fa mamu. A fu lo mo. Lema no ele fia ta oto, Besa na
in this update. The man charged with murdering an Invercargill woman at her Lake Hawea property can now be identified as her husband. Jamie Cunningham has more. 60-year-old Karen White was found dead in her home last March. Police launched a homicide investigation in November. Robert White appeared in court this morning and has pleaded not guilty. The 61-year-old has been remanded on bail to his home address until his next appearance in March. The leader of the opposition believes multiple probes into ACC will pave the path to privatisation. 2 reviews around case management and investment at ACC are being launched into the Crown Agency. Reports are due to be released by June. Labour leader Chris Hipkins says the government's manufacturing a crisis. I think this is them softening up for more privatisation, for more levy increases and more cuts. A man sought by police for firearms offending in Otago's Clutha district has been found dead. Police began searching for the man yesterday. Overnight, specialised squads descended on a rural property and entered the house this morning. His death will be referred to the coroner. The Israel and Hamas truce could be in its most precarious spot yet. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu is threatening to end the ceasefire if Hamas doesn't release 9 hostages this weekend. It follows comments from US President Donald Trump yesterday saying he'd let all hell break loose if all weren't released. Hamas is accusing Israel of multiple ceasefire breaches. CNN's Jeremy Diamond says Netanyahu didn't go as far as Trump with his ultimatum. The Israeli Prime Minister is certainly making a very serious threat here, but also perhaps giving himself a little bit of wiggle room here in terms of what this threat actually looks like. A big no to Golden Arches in Wanaka. The Queenstown Lakes District Council's declined McDonald's resource application to open its first restaurant in the town. That's news. In sport, the Crusaders have published an injured list of 14, hours out from naming their first starting 15 of the Super Rugby regular season. Nick Bewley reports. Absent up front, George Bell faces an indefinite stint on the sideline. He hurt his big toe last week against the Highlanders. The 3-test All Black joins first-choice hooker Cody Taylor. He's one of 4 players out with a hamstring strain. A trio of props are banged up, the worst of which is Finlay Brewers, who needs shoulder surgery and will miss the entire campaign. Midfielder Braden Enor's return to play is unclear after he had an operation on his wrist. And Nottingham Forest have survived a scare against third-tier side Exeter City to advance to the 5th round of English football's FA Cup. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Y la cosa suena rap. Scooby-Doo papá. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. Y la cosa suena rap, 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 rap. Scooby-Doo papá. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. DJ. Hey.
Valo mona fa video che wa che nei le tulai tolo va talo fa tui loi ma tua ma le fana wa onga le tua onga o le dia wo le la sulu talo fa mai tia mai o tua mai le onga sa ya onga e bole da fu isa e onga le le lungo le YouTube le dia sulu ya le va nei o te fa ma le yo to fu spa tono le ta vale fai fuori scam ki le menga ku pode pisa pa wa me ka ko foi le ma daddy le Kjell for det langsomt samme må. Vi vela vi ai turi mia pe turi mire mo mia ancoloto. Telephone today California le ma futo mo UB36 lupe ma tsila tuwa. We live anga sa fa to le fanga. Pele motunga mai California America. Before Ravina Mato Timala Inga fa Tassimele di Vangola Moli, Odinga Tomiti to Paul Calamima Sunday Malfaltoya Tashava Lua, Ole Sasia, Ilawa Holiday. Sunga o whenga whakao e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koi foi mai lawa i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa ukawar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li makala alwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta wale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, Q cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. If you feel on a rental se whalau ilo antula na whaapitoa mole masino February mamati. E los fulpasene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foi le whaongaina. E te whaongaina i so se taavale. Ma mawailo avro i le se i e awhetala Samoa i le whai unga o le masina. E mawhai ora piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo. Polo tanto ofisa au tu i la fua. Pe mamuli atu foi le whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo iaia tātou insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama awenga. Mara tu olo iai le tātou account i New Zealand pe lafo sa foi le moana e wha o ngā i le Pacific Easy pe wha o ngā foi lau credit card e wha atino i le tongi no lo sa. Mori si wha mtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals o le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe a oe malanga siasi i Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ole Timila Radio Samoa le was fulu tasi mala fa minuto te nili to line tolu tanto was ishanto le tutumala danga ala sunga ya Prince Malakasa Beach. Style of a Prince o amayoe. Lo fanala uso, manvia fafetai, wamayoe. Yeah, I'm getting there, Prince. If I win the lotto tonight, I'll let you know from next year. Oh, next year. All right, brother. How is Casa Beach and what's cool at Casa Beach? Because it's really hot nowadays. Of course, brother. Everything is, cool over here all the time. So all our specials are really good, and we get a lot of good response from the customers, and having a great time, at Casa, and in the business. So it's all good. Always thank you to you. Thank you to Radio Samoa, and to all our Radio Samoa listeners who always come and support us. Fantastic. Hit us with the first one for today. Of course, brother. So again, it's a very, very hot special for us at Casa for Radio Samoa. It's the latest iPhone or the latest Samsung we have got. So in the iPhones, we have got the iPhone 16, and in the Samsung, we have got the Samsung S25. Both are the latest phones, and the weekly payment is only $17 weekly. $17 weekly, you can get any of this phone, and we can program you the Samoan Bible to Sipaya on any of the phones, so you can read it anywhere, and it will be in the chapter-wise, so from Genesis till Far Link. You can read the Bible on your phone, and when you mention Radio Samoa, we will give you a surprise mea alofa.
That's right, Prince o le naua whaafonga le tunu le vainga le woli I le tautua le sunga ia Prince. Whaapitoa mua o lewa I le tātou phone special. Whaapitoa le ia mo tātou telefoni whi a veai. Whiliwhili mai oe po le iPhone 16 po le Samsung S25. Se fulufitu tāna I le verso, fulufitu tāna I le verso. Whiliwhili oe po le iPhone 16 po le Samsung S25. En veona tu ye tonu mo le tuspa ia. Tau ye le whaafonga le radio Samoa le rifa toa maua fua tu eila me alo whamia Prince Malakasa Bed. Second special, Prince? Naya, Lua Fapitoa, it's the lounge and the dining suite combo we have also. So if you are looking to upgrade your living room, we have got this amazing combo deal. In one payment, you can get 2 items, and this offer we can give you, it's a fabric lounge suite, which is no fua tolu, no fua lua, no fua tasi. So 6-seater lounge suite in fabric. We can customize this for you in different colors, and the 7-piece dining table, which is 6 chairs and a table. So it's a combo deal we have for the Radio Samoa listeners, only for $29 per week. $29 per week, you are getting a brand new 6-seater lounge suite, very comfortable, New Zealand made, and a 7-piece dining table, only for $29 per week. Awesome, Prince, for Thai lounge and dining combo. Ole wele tanto city no form ole pontu malo lomo le pontu ai. Ole fabric lounge suite city no form ole pontu malo lo. No for tolu no for lua male no for single le tasi kinge kamolo no to ina man lo to po ai. Ya ole no for no for single nine tasi. Elanga tila al 1 to 4. Yeah, male tanto 7-piece dining suite. E ono no for male lau ai. E na le lus fluiva tala il verso, luiva tala il verso, e te maua in tanto, lona, e peo da ta, we lunga, maua la mea lofa pa ilo ya Prince Malakasa Beats, le ne fa funga radio Samoa le na fa apitoa. Third one, Prince? Yep, Tolu Fapitoa, it's a TV hot special, Vivilla special, so this time we have a Sony 75-inch smart TV. 75-inch smart TV we have got for our Radio Samoa listeners. That is a smart TV 4K ultra high definition, which comes with the inbuilt Freeview, Wi-Fi, Netflix, YouTube, Facebook, and so many other programs you can do. We can also program you the Samoan Bible to Sipaya on the TV, so you can read it on the big screen, and a lot of programs you can do, as it's a smart TV, and the price is $26 per week. $26 per week. And with this TV, when you buy this TV here, we will also give you a free Bluetooth wireless speaker which comes with the mic, so you can have the sound and the music from the TV through the speaker, or you can do your karaoke. So the price is only $26 per week for this 75-inch smart TV. Fantastic. Fabitolo le wele tanto fabitona mo le TV. O le tua ingo le Sony fitu lima nisi lona lau tele e o la ile free view o la winga o la sa o ai lau interneti na le fale po le to Wi-Fi. E yein tu tonu ma le Netflix o le YouTube o le Facebook mai moa mai yein. E polo la me le Radio Samoa. E mwhewara tu yein ma le tusi pa ia i le tanto ngana wan tanto lotu fale a inga. Ma whaiona wha o lai fōi ma lau telefoni whi a veai. Na o le los fulono tala il verso, luono tala il verso, mawai lau TV na o le makwa smart o lau TV, mawa fuantu lau karaoke Bluetooth speaker, ma wireless mic. Bea e whata wina le tātou whabitoana. Last but not the least, Prince? Yes, also, now we have got a bed special, Moinga special, for our Radio Samoa listeners, and this time we have got a king-size bed. So this is a very, very good, affordable deal and very comfortable bed deal we have for our Radio Samoa listeners. So it's a Sleepwell king-size bed with the Sleepwell firm mattress, or you can also get the pillow top mattress if you like. And this comes with the Pusaisa like a tall boy. So you are getting 2 products in one payment, and the price is only $13 per week.
Sifulu Tolutala Vayaso, and this is for the king size bed with the mattress, with the tall boy, only for this amazing price, $13 per week. That's awesome. Prince, where can the people come and find you? How can they get a hold of you? Of course, brother. So people can come to our store in Otahuhu, which is Fikufa, Great South Road, Otahuhu, which is near the KFC, Kentucky. Heaps of parking available. And in Henderson, that's for the West Auckland customers. That is 379 Great North Road, Henderson, which is across to the BNZ Bank, and a lot of parking available at the back of the store. Opening timings are Monday to Friday. It's 9 to 5:30, and on Saturday it's 10 to 4 p.m. And our contact details, it's a toll-free number, O Wasilau Lua 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 Lima Fa Walu, 0800 222 548, and press 1 for Otahu, press 2 for Henderson store. And you can also contact us through our Facebook pages for our daily specials or weekly specials. The names of the Facebook page, which is Casa Beds and Appliances, Otahuhu, that's for the South Auckland customers, Casa Beds and Appliances, Henderson, that is for the West Auckland customers. So don't miss out these specials at Casa. We will be waiting for you to help you in your household or your daily needs. Excellent. Thank you very much for that, Prince. I'll wrap it up for you in time more. Have a wonderful afternoon. Keep on keeping cool. And if I win the lotto tonight, I'll come and take you with me. And, come on the Radio Samoa. Whawhetai telelawa, tō whāsui Samoa, sekia Samoa. Yeah, so if we may real sunga ya Prince o le tō tomala danganala Casa Beds and Appliances. Whamtoa na wha, o le wheel tanto moing. O le wenga o le tu ainga o le Sleep Well King Size Bed and one to a malona wha malu o le tu ainga o le Sleep Well Firm Mattress. E loa tu e melpus tūli tu ainga o le Tall Boy. Na o le se fulu tolu tala i le pimeni i le vaiaso. Talia Wins Quotes, e mawhai ora e maua whaamtalang uma i le tuatusi le whawhitu wha Great South Road i dai o Tahuhu au tawhatonu lavo le KFC. Henderson tolu fitu iwa Great North Road, mantala i le iwa le tau ngai le afo lima i le viafi le sangufu le Australia. O le stonai, tau moe umila i titi halau tamo Prince tala le se fulu, e topuni le whae le viafi numero i te walau iai o le o valu se lau lua 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 lima wha valu. O valu se lau lua 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 lima wha valu. Lua se fulu tasi minute o te aile tau talau tamaiti va i fuspa ue whai a wheo le nau tau nuu le whane sui o fua onga whaisinau koma va i sau vai tau malu va i sau espoloka va i sau askurimi a e wha makana perpusa aisa weiro. Talo fa Samoa wa ule ne yo kasputi alu a wale sui ale ngila wa ule kio a eva mai ina se fulu lima iwa kolu amo Radio Samoa bevela They can come take it all away, break your heart by the lights of day, drown your love in a distant bay, so lonely. Yeah, see the ships headed for the rocks, see the time ups and over the clocks. There's a light, shadows all
qui chante la vie dans son.
Fiangara Maile Sungaya Winoma DJ 6501 Tamba ole Fiaso. Ina ua afatonu le July tolu steimia ole polokalamme le whanau ole tuli mata ngau le isi whantunga mara whepese ua whaingoina ole art A-R-T ma DJ Noise wala vale longo amin le whawhiwhina oe le rivang ole awoli sea lii mani toa Sam Ripley ole mafutopa I dai le Pacifica Bay Area e San Mateo County California Carlos Yede o sasi kuruka ungor ngapi kongu Radio Samoa, kasilima ivokuru amo.
Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A 4-year-old boy had a neighbor who was an elderly man that had recently lost his wife of many years. One day the little boy saw his neighbor crying, so he walked over to the old man's backyard, climbed up onto his lap, and sat there quietly. When the boy's mother later asked him what he had said to his neighbor, the little boy answered, "Nothing. I just helped him cry." Many of us were taught as children that big boys don't cry, that any show of emotion is being weak. So we admire and respect men who are strong and silent, who are always calm, cool, and collected. But then when our feelings finally do reach the surface, we don't know how to handle them. We feel embarrassed and ashamed or weak because we think if we act like we don't have these feelings, we're being a strong, mature man. But it's the opposite. It actually takes more strength to show your true feelings. We just have to choose whether to do it the healthy way, that tells it like it is, with kindness. So it helps both you and the person you're talking to. Or we can say it in a hurtful, destructive way. So in some cases, it's okay to let it all hang out, as long as we do it in a controlled, constructive way that helps bring a better understanding and closer relationship with others. You know that even Jesus Christ sometimes cried in front of people because of his deep sadness or disappointment? Jesus had no immature, macho image to prove or protect. You see, a real man is strong and tough enough not to be afraid of what others think. Remember, it's only the honest truth that can set you free. So expressing your true feelings is usually the first step to fixing the problem and changing your life for the better. Until you face reality, you can't change it. So why not express your need for Jesus right now and ask him to forgive you for not being more honest and kind to others? Then ask him to help you show your real feelings to your wife, children, and others who are needing that from you. Just think a minute. Feel it all lele. Salta ai nei. All in the four, I feel it all lele. Salta ai nei. Hallelujah. All in the four, I feel it all lele. Salta ai nei. Salta, salta, salta ai nei. Ele alo ai se tangata fire. Fight, fight, fight,
ia matatale e sauma ona e tupu ai le ona e tupu ai le ona e tupu ai le pai taule tuspa ia matatale e sauma ona e tupu ai le alama le siu fofonga ole le o mamo e I fapole pongi sa po o fea o iai ala au I mamo e ua le iloa wa mama o mai le o mamo au mai I totonu au mai I totonu au mai I totonu mai le anga sala au mai I totonu au mai I totonu au mai I totonu ya Yesu Waino ia ma pese o lea o ngā sampo lea o ngā le whaiwhea ia le watu wha tasia le wha tungala dai taulunga tui le polaka lame ole think a minute wha malulu wantu I le au dātu le polaka lame tuli matanga wile so tamaiti ia tuli tau maile tātou polaka lama sania dai au le awha le tulain tolu whesili matali langala wina malo si le wharekeke o le Fina's Delight se maui e keke o aso whanau wha I puiponga ma so se wha moe anto ai ma le whale ofu o le Uncle Sprint se mwheo na lolomi ai mi tiafu ofu mawhanawhana ia la lava tō ninga o reunion so skoi ngā mikiafu e panguale mea au mailau design ia ona whaile ia I o ngā ruenga ia ona tue avantuina ia lea o lo mi tiafu po o lo ofu mawhanawhana tō ninga po le ana Uncle Sprint's UNKOZPRINTNZ Wa mawhai o na awina atu le polokalame a le au auli mafafonga mua. O na o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa, le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. E risitala aila walo. Ua tōlunga tui nāma se tūtū mo isa mo le nei aso lulu la tau le asinga ngana. Ua le tautamali I le tātou mawhatanga matua atu I te amalo titi whaitama. Titi atu le tuala o tau soi fuamala mātua wala I le aso anteo I toi whisi le whai fo I pue manu ai le o pue o mala. A wheo ieni a inga lo whiangai e ma le malanga al malima leonti au whitia le au pongi sa. Pa I atu lona au wha mawhanwhana I loto ma nganga mawhatia. Sauni mai a tātou tala mai Australia te pena mai ai al whaletui a Miriama la la toa pomari. So atuai ma le polokalame o le malu I whale. Te pena mai ai al whaletui a Emile Palamo le loan market mai nisi fo I o malo. Ia whatou taia le polokalame o le nganga I fo whaiva le turu e le fionga I le matua taulangi le fionga I teito. Ia malana pusa fuala au. Marui tele le I fiafi. E an tātou pe umau si o tamai a Solomona le asi. E inu isi fuala au le tai au. Tati ia isi fuala au le fiafi. Ai te oto I miro moa. Pe a ova le malosi o lona ngase ngase. Tolo I matautu ma le penisula mai molino le taitu pito I apia si o utaulanga manaya e fe pula mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o basa vali le pasina se Yesu solo ia samo alo uatulu se ifai mafianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tunele a omae mane ilano ole niu
mawhai lama o na ngalo le tape mali o mai singano o nofo ai tine matama yung alona awala lau papa le pasina se i esusulu ia samo alo uatulu se i vai mafianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata la tunulele a umae mane ilano ole na o umasia ubele yeah.